Fatalo fai lau whaasausanga sa moa le nei tūlao le pō. O lea wha watato toi whailua i pe o na masani ai lungo pe au ngano le ea. Talofa lava. O lea sasano na tolu le nei o le maasina o mati a sasifunu malilima lua a whelua fulu. Mount Samoa ingo lea tua se lau tasi male iwa wha mo tupi ACR. Tu sa o atu i pet toi sini au se talia. Ma alua male kofa mo iwa wha te si male tolu. Le au nanga lo tautua ina lo mamalo su tatou atunu i Samoa, su tatou tofi Samoa, lua se furufai tu la fitu asa le vai aso, lo fatautai le fionga i le alipule ya atano Crichton, e te mai moa mai whaafonga mai mafuta mai, tala i mea tupu tau tupu le atupu mai Samoa ma au se talia, a vi inga fo yo le tua soifua e pe o nalangi ina li tele o au faipise mai Samoa, New Zealand ma au se talia, a wala u whaafonga mai Samoa. Mai se o lau mai moa mai lungo le tatou wala ata lau YouTube channel, le 25 Foundations of Samoan Worship Songs. E o whalofa mwhata alofa atuai au na tofi ale atua i so se whata tapuai, ma lo lava le tawata i ma lo so fo manuia i le nei fo iaso, le fionga i le eliseo. O le kalesia metisi whapea fo i le presidente o le auso felfani le kalesia metisi sini Australia nei, me se le mawalungo le kalesia, whatalo whatu le anganga whaaloalo, ma lor soifua manuia. Sungai to ina mana yo lato whaitua le kalesia e whakasa, sungai taus i whawhianga inga mana yo lato whaitua, masu mawalungo le kalesia e whakasa, whatalo whatu le anganga whaaloalo. Le fionga ia pātele mākusi, pātele pa io le tu ainga sao le ekalesia katoliko, me se le mamalo le ekalesia katoliko ma lolta pua i nei aso, whatalo whatu le anganga whaaloalo. Kalesia AOG sungai whawhianga inga mwhalitua, i le tu palangi ma le tu Samoa i whatalo whatu le anganga whaaloalo. So se kalesia o ala tua le tapua inga Samoa i sini Australia nei, mes fo yo lau mai moa mai lungo le tātou wana ata, whawheloa i ati e tau sunga mna i o tau whaltua, ka lesia Nazareta e ka lesia moni maua Iova, o le ka lesia Mamona, anso fitu, le tu palangi ma le tu Samoa, whatalo whaile anganga whaaloalo, ma lor so i fua manuia, ma lor fo i le folau. Whatalo fo le malo Samoa uma o e olo alala mpapa au i le nei ayo sini au se talia. O e fia e vea nei po kalame ma la tau paanga o nei po kalame, fia e vea nei po kalame ma la tau le tio whaafonga, ma se fo i olo mai moa mai nungo tata wala ata, whatalo whatuai la nganga whaaloano i nei tamama tina mātua, leo sina si o tata watunu, o e fo i olo o. Tapua ia whaiva Samoa i le aso mle aso, ma lo tapua i, ma lo fo i mo whaftai, fo i mo whaamanianga, ma lo le on sa i so i fo matua o lo o iai o tau tamama tina, ia fia po karamine i whatalo whatu, le anganga whaaloalo i ate o tau uma, o fo lo whatu whatalo whatu. Whatalo fo i le, pa io a inga e me se fo i le malo whawhale upolunga whale tua matausi, la veloa Samoa uma o olo lala mpapa au nei ai sini Australia. Whatalo whatu po karame mot Samoa vi ingo ne tua, mo o tau uma maa loso i fua manuia. Mes fo i wala leo uma lo tau tua ina le malo le atunu i tono nei ai mai se o mai moa mai lungo tata wala ata i so se i tuo le nei ai Australia whatalo whatu ya te o tau uma maa lo ngā lue maa lo fo i tau tua atunu o. Whatalo whaile anganga whaaloalo i le sio tātou mālo whapelepele i Samoa i olo iai a inga wō mai e masani whatalo whai au natofia le atua o lo tala whaauto i so se a fio anga ono o tala ina o lana tala i le lei mālo so i fua ta mama tina mālo lo man mālo o i Samoa i a sānanga sūle tai au i le ngaluenga tālai whatalo whatu le anganga whaaloalo ma lo lava le soifua manuia whatalo whafoi ili au mamalo si o tātou malo i Samoa malana masiofo le fionga fo ili palemia malona whalitua minstar kapeneta mana i o lātou whalitua wha malo lava le tautua atunu whatalo whatu i ate o tau uma le anganga whaaloalo
Malo lava soifua manuia. Pa io ainga malato tama o tama fo I malato ainga. Le uso ngā pule mtumua I tu au malata wa ainga ili taima le va au fonti. Sua ma le vai whanua foma ai tu langi sa ole msale au mua ma lau niun sai lua. Le afio fatu to fale ula la au namtasi. Ma upu ya te oi motsa. Fata alo fatu le anganga fa alo alo. Fata alo fa ile prestene tai ole SSIG le tamai tai loia le afionga iau nasa yuni sa polu ai me se fo ina yonalo ma lo lava nasa tautua fo ile fo itu ole ngaluenga I pe on tautua ai fatalo fatu fa tai fo le tautua tu no o e mal tu la fono lo wa fionga il sa fionga le otso tele tu fele fatalo fatu fo ila masio fo ya su a Vivian fatalo fa le nganga fa lo ma lo lava on sai fo yona ye nava ya so pe yona ufitia fo ia pongsa ia ona o pele mai ia ainga ia o motsia fo I maftanga ia fa taile nganga fa mafan fana o le li ma wai fo ia o lua le fia mai le tua fa talo fa tu le nganga fa alo tato po kalame maltiti sa la uftalenga montalo malo tausi ia fa pe fo I pulenga titi sa sunga ya Kristo ya male fionga ya le au pepe male mawalunga o le pulenga titi sa ta fata lo fa le nganga fa alo fata lo fa le fionga le li pule o le tio ko fa mo va fata es male tolu fionga ya ata no Crichton mafuta mai Samoa ya vi le li ta ton fo o fa fo sia lo malos tato te mafuta ine ya so pe ona masani ai fo itato po kalame fata lo fa lau mai mo mai nunga tato wala ata lau YouTube channel le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs fia lava staff al nekelo pelo e mafuta mai ai ia ile nganga fa alo po kalame nei fa feilo ia tua ia te oto uma ma lo so I fu manuia ma lo fo il folau fio fo ia tam man pepe tonga tuki sopo ta fia mali mal feltua no fo alo mafuta mai melpone fata lo fatu le nganga fa alo ia fia fata lo fa le nganga fa alo ipa anga le litio nei tapua inga le sunga le usoli le sunga ya tula ipa fai ai mal feltua ia maungamu le fionga ile alo sina ia futialo fionga ya futialo mal feltua ia ana rosa fa musu faleono fata lo fatu le nganga fa alo tina matua ia le ata pese tui maseve a pulu va ai sola tala I tole foa le fionga le prestene o le au sina mila le lio fareti malfeltua ia fito ai fonga I farva I maunga polo ai ia fatalo fatu ia te oto uma le malu maftanga I mila ma lo lava le soifua manuia ta lo fafoi le sunga ia faalava au Paulo ma le faletua sunga ia pupui mai mal faltua ia taulupe afa masanga tafinga mal faltua ia ola itai mes fo mafuta mai Samoa le fionga ia tangaloa kweka fa pe fo ile faltua ia le mal no fo alo parota male no fo alo fatalo fatu le nganga fa alo fatalo fo ile fionga ia tangaloa pale so o mal faltua ia so mafuta mai Christchurch New Zealand fa pe fo ile uso ia leti sina leti mumutale mana mafuta mai New Zealand man no Christchurch male no falo fatalo fatu le nganga falo alo semi masera nantun ya fatalo fatu ya te oto umalama fatalo fo ile tapo inga ale ekalesia katoliko Samoa I Ruti Hill le talenga I fale fitu voli tufunga male tausi ya natia male no falo liunga tato fa taulangi male tausi ia lominga tole fo male no fo alo fatalo falenga nga falo alo le talenga fo ia ona fia fa pe fo ile fionga ia sula daisy male no fo alo le ona mal tausi fatalo fatu le nga falo alo ia malo leva malo fo ile tapo ai mai nei fo iaso ia wa panga umalava wale o atu fo fa le o ina o to swafa ia fai mali atu al pokala mi tato o le wasful maleva minute te aile tu lai ono I sini au stadia nei le fionga le tapa au fa sina ia tole afol lua moa tole afol le lua mai vai puna ia pe fo ima festo tai
mai tato insinia ia mai ko tole foa malo ni tangata ai ai no ilinga no ali tia sava inaya mai sala ilua savai sapali solo lufi fale apuna mamoa tau toina lo fita ma futa mai nei fo ia nei taimi mai le tulai ono sa ia pa ia lava le tulai iva fatalo fale nganga falo fionga tapa au fasina tole foa ma lor so ifua manuia fionga le tuia ana ave au malanga ne foi na tu inatu ia alton mai pea lawa fionga le fa ululunga fo le ainga malosi ia po la fitalenga la ulu le tau lau niu po la fitalenga fo i tupai ai fo i tupai loa mai fale alupo ia o la sunga fo i ole prestene ole kalesia Samoa Catholico ruti hion ia po le fu faululu ia po kalame ne de Jennifer Foundations of Samoan Worship Song ma le mot Samoa vi ingo le tua fatalo fatu ne tu la ole fiafi ma ngai le fiafi fusu ma lo so fu man via telefo ia langi ma e la fionga ta sala po lo sunga foi ai nu al malitoa dengan ngabulunga le wo mana fatalo fa foi le pa ia maulunga male dengan ngabulunga le wo mana fatalo fa foi le pa ia maulunga le tunu ia na fetu fao mo to fa tawina ia ele ai foi se tala la to o tu le tu langa pa me ia fatalo falo ia tu ia te o te mai tai pudel ta to pokalame ma lo so ifua ma lang manuia ia tau fai fatalo fai tau fai fa malo ile lo fa male anga le yo le atua tato to e fei loa il ne ya fo ne fo itai au fo ma ne ya ne ya so tele fo la unga fo ia patele a lingol ko inga atam ne fala ele e mo la que le samor en samor patele wa vai o fala eden ma ne ya telefo ile sau ninga vo esto ina ne ya so ato le fo ko nga me la le pi fa longo ai nga le sau la unga sau sa o le upo le li o le fa nga sa fo upo le li ma le fifi loi vo ile le o kale lo la po fe me fa longo ai po upo le li po upo po upo sta ia ma talia fo ya o au na le tua la to et ki li va ya la to te ki li va le mese i asosa ta tasi mo tolia la i tono le kale sia foi ta ton ko o le wa ye mai temi o temi la le ne le fa ma tale tala foi fa manatu i le sau le Yesu e fia inu le vai dia ia le fa ma tala ne patel pela me le te tau mai tau atu ono le vai aso le te atu sa tai ile misasa mo ia le sa fa longo ile tulanga sa tala fo ia le fa sa mo le lo va nei le se senga o le fa talanga o meo launga ia ele fa matalai e finale de father le venge ini me fa pena fa matala sa o le fionga pa ia le tua langa o le message le sa tono le fionga pa ia le tua ona muri ane le ona fa to stusa le ile me lo yen ne vai ten ne la lo lang ai le fa pe o le amu mal vai ten mi o mali la lo finga lo fa ya fa da mo up fola ni yas wai peana o faseafo il vai aso tona ya telefo ya fa fitai ile li esele le li wai tate mana tunatu tasi fo lava tato ya tato ma tu ainga tangata le taute tangata i nei lang ya telefo ya le lo fo le li oka e mawalunga e lautele mawalalo e le mafaiana opo e le mafaiona e le mafaifona na tofuina se sile lo fa male anga leo le li futu sai fo ila male up fola ne so malia la taloto ma ne yo fatu sto sei na fo e fada o le vai le in le tau si el tato so i fu malo lo ina nei vai ta ya fa ya la te mana o e ke le filma o e in se vai fo vai felicima ai fi tau si alo so i fu malo lo ina i vai fa le ona pone na fa matala lo na lo le sa no anga patel fa pe lo
o lau wa filifilinga. Iyo. Ia, sauro lau mafofol, whai ngā pālota. O lau wa filifilinga. Ia, o le tūlanga na, pia nai pāsoa mai, o le sa utuni matai lava. Lea wa o maho whao, le se senga mo mea o tilivinga o mese. Ia, o de imalele ia le launga, o launga na wad whai whiau. Whamatala le tala atoa. A tonu wa tamau a inga to tele i le tala lea. Ai nei tangata, e ila au la iti leo mai. E tan whamatala, matoi whamatala, matoi whamatala. E umatu lea tupulanga, ai whamatala lango le upole li e le suia tu mau se o le whaavau. Mai fau pea to le afua le upole li ia sa umama, sa umat whaafa. Wa pe na e sauno o le tala. Ia o le tala wa fea so oi i launga, whai launga ma. Ia ai so se teimi ai ki liva mai e le tala. E fau pea la ta whaalongo, mo ka fia whaalongolongo ai pea, ma ta fia whaalongolongo ai pea, i le whatu sa tu sa ina fo i, e lea whai launga, ma lea whai launga, o e senga o vai ato le fo? Iyo e, ma tau lia fau wale atua ia sa uma, e te malamalor tai au e ala mai, e fau wale ia lungona le atua, au le atua ma le vavau, na paua lea o le atua, e fau. Ai mai de vavau. Ma tau lia foi te leo mea mai ana mua. Ia o mea tuai. Au lea tua lea. Mai ana mua. Ai fau. Ia e me whilina lana fau o le mea pe tuli atu le pe le na e wai sau noai foi la matanga tapo kalami. O le tulanga na sa mai taua. No ma fau fau. E te toi fai tio me lo launga matapatele. E le toi valau lia o te sau. E le toi valau lia o te sau te misisa atu no mato farsa. Ia lewa velo sau te tilo ma mea lewa e tau fai tio ma iai mato i mato whainga mato launga. Ai le hai. Peo le nganga tonu ana e moua mai. Ia lai titi teimi whatustusa laulangi. Ai a tele le teimi e toi whamatala ai le tala la le whamatala le whape Iesua o le vai o te watune i atu e te le toi whiainu. E te le toi whiainu, te le toi ngā lala. Lango winga, o le mena le mana e whamatala i le tu pulanga ma le tu mwhamanatu mai e wa matutua. A le mele tele nei, ina na mai o si na vaenga o se tala. Na le loa lo le tangata fou. Le. Po le ale atala. Awa alu le. Peina mena leo na o mawhawa. Ia te whaftai e te maitau. E sa wale upasa hamoa. Ia e maitau. E e whaalele. Ia o te taritau no paole mei. Wa se sele ngō le whaiwhau. E leo atama. O a leni le ngō le whaiwhau. Ia le li le a whainga luenga tofi le atua. Tu sai fo i male upu fola ni ne ia sai le pulela ama le pulela ta ton fo i le singa luenga fai ngofie le fola ino le tala i le lei ia ole wingo le upu le tala i le lei no inga o me le lei ia fia fa longo i el fa na wanet wa le winga na ole upu le fola ino le tala i le lei a telefo. Ia e matalia e o whaatasi la i e totonu la o vi inga le tua. Matalia vai teimi nei le kāresia rea. Le tueni vi inga vina le ta le Gloria le Masinta. A o pese a vina le. Le nganga maurunga. Anu ni le tonu le falsa lot palang. So se mana ia mo meo pe pese uma le falsa. Pe pese uma le falsa. Sa le lia. Ia a falsa tato. Pia na le a fai pese a lai pe pese. Ia e nofo alto a tele. Ia o isi ia pera i le karesia le te afia. Ia te vai ese manga ia kamera o pese mo le falsa. Pe iwa tu whaatasi whana o le tua. O to tele o le mele ia nei. Ta te vai atu i tato i samo. Ia pe pese mea si au fai pese. Ala kuais. Ala kuais. Po le nofo ais. Ia mele atu ai. Kusa pe kau le roa pese. So mele rau fai pese. Si whakasi le vinga. Kusa pe... E misi a tātou rea nganga na la pe pia se fai hipo feo i ela ko fai pese a le nganga le pupu lima fa tasi pe la misi e dua tu al pelo mai o fai al fiso so to le se fai mai ol pese te ya ol pese ele se fado la fai pese portanga ta pese o le sistema te tau la vanta ma fai se awala e ngalo due fa tasi mai ai
Te pe o mele o le fai mai o le patele lunga a ia fatasi le lima o tau a ia fatasi foi o e malanga pa ia a pe le folinga mai mo wa sa no e tau tala ia pe a le alu sa ninga o vele pe al mele te vai nei e o te lo foi ona isi tanga o te lo mena e tinang fo mai le si a tinai tua e I mai tua mo le mfain ta fi fia vivi e fia vivi al fa la vela le tau mia le style le o le wa matolia atala tu fo ia fa mai pa mole se so na pese tele ya o pes ai le nganga na ia na manatula ia atonu ai ese aia kankangi o le la au le vau ia mana ia la so no nga telefo ile melo le fia vivi o tangata ia matauli o nei to ina nei lo matu to tala to ina nei lo matu fia la to fa tunga tua ia so ai po fia la po le ala val matu to ina mai lo matu ai fa longo mai lo le pese e pese ia pese ia wa to fa fangwa so io ia pe la fo se matu ia e kalesia matu kalesia le Assembly of God pe kalesia le o ke fifi ke le va ia ia o ai kusa e fai fa atasi vi ai fa moi ke le la ile o foi pese po e o fifu to fie pe pese po fa idi fa moi ke le la ia ile le kalesia wa le fa ili ia le foi le sunga vi inga le tu a o ki mai fa ili ia mo kwa o ki fa sa o al me ile pe fu tal foi le a le lingol pu ia ok, ia mea o mai le au kau. Ole mea, le mea ki soi. Nga o loma ke vai fai la ko pu. Le mo le ia me le te fa so mai ia o winga lava ia vai o tatou fa na o le tua e fa pe ia a o ne pe pese o le te tele fa ili o le pe pese o ka se mangi o vi ingo le tua e fa longo tu foi e si foi a uso que chano se fa mo le fai pele tua ku na no ko si fo le tua le yo kani me danga te no foi ma fa e se me sa tono tato si si manga yo a fa ya tu foi la wa o fa le pese ne o fi pese e o tu ia foi o le mai fa pia e le mai pese fatasi e a tu foi nei tanga te pese fatasi e tu foi so va mai tu laro e le fai pele tu ya o vai nga ia le tono meio sauninga e le fa pe lava o tupu o le lava e a fina le fuatasi to te le kalesia e sa me aisi o le solution al tamale pe una fa so mai adu va aile me mau o le tu o le fa a winga sa o anda a faia I te lo ai e te mau ai le io na allo na mana ia ma talanoanga ma le sto ina nai e failona fale o loa e fa tau me ia tau telefoni me tulang fa pe nai I olto pitono ma o at foi ma ana anafi ia ke la kula titilo at ola ia le fai upol tu spa ia la e tu mai le fale o loa to ina quale e kau kilo foi telefoni ma o fai ngala al telefoni mai ngala o le class foi le ka vai lo telefoni o nge ma o sia e vai ia te la to ina e ma o sia ka ngolola ile ngau kia to e mai le si mea fau ka ngoko inga koso ki ke o mea e tas pe lua pe to wale ko nga wala ki ai a la nga ki koso ko inga ko to fai fe le pe pale fi ko ku fa le ia I fa me to ina to fa fo in mea na mai ia o fa ko fa ta to le to ina ku ia anga se fa ta o lo ia le ki inga me fa pe wa fo ke le lo o tele ma kwa le lo ia ia na mea fa pe mai lo to ia ti mana oi fai le mea le ke mga ole skanga kai fai mai ya oi so mama nga ke le nga la sila mai le atua ia o fai ya la ta la to ina vo ia o te fa longa to ina o tanga te fi lot ia fa kulole amen alanga le aka o ana ia kulole ko ngale aka o se o kama ele amen o fa ana amen al fusia ana metisi al fusia foi al fai la tsala
ona ofisili le stoi ina. Fea, ole ale tapua inga e te au nai le atua. Ia e whai mei tali to ina maku asko inga e. Whafsanga i e longa whale o loa, ma le whale o loa nom inga e. Whiri ngori kunga i oto. I pitwio. Ia ngā. Ia ma mai lo le stoi ina. O au o te lotu, o au o le kakoliko ma o. Mai koi inga o i o le strong Catholic. Whangau mai ai kongo le kakoliko. I o le kakoliko ma o i. Ia ai. O ia la ua loku ngei i le loku e ngō o le Christian pōna ken, whapinga mai kāna koe. Ia ngō aka le whako, oi kei lelei, mai leo kala to ina. E le tau lia, e alulu mo le atua. E le kere kau lia po le ale loku, e ke loku haik. E ke le valaunga mai, oi a mea sau mea kisi, sau le kakoliko, o sau le moni maua Iova, o a kau ke le oi lumo le akua ngi loku, kala koe impala. Kau ke le oi lumo le atua ni lotu. E kau ki oi lumo le atua inga ua mongi lo salamo, ma whaafowina lo tangata kusa ma winga tuai e le fia ai le atua. E koe so le si amen nua, le si amen, ia ula valea, are kukua. Fo i le mana ia fo i olona ia whaasoa mai fo i le aso wharaile. O ia nanafi, aso wharaile. Whaasoa mai fo i ape, ia lea li, e si te leo. O au nā le atua le ia i ngei. Ke le fo i fita le atua, ke le fo i fita. E i miki akai. Ia le whaasoa atu nā, ia whaafonga male le tunu. Ia po e fia whaasoa mai pea, ia lea la atal pese. Mal pese liu mai. Pea na mafuta mai fo i le fionga ia ata no Crichton. Ia ma tātou wewa atua ia sa ia pa ia le itu la iwa. Ia tau ma vai fo i leo le tātou pōmone. Ia so ia o le pese lea sa moa. Walau whaafonga mai, liu mai. O le tātou whaasoa, tala mai tofa.
Ina na tau mawhaafonga mai musika mātangofi e Samoa, mai si tātou atunu whaapele i Samoa, i le maftanga a le ola toi fuata ina i tawha ingata pe ona iai. Taluai o le wa iai se fisia inga o le tātou pokalame, ia ono lea la whamoa mai, ia tātou fuata inga, ia po talafou, mai le tātou le fionga i le lipule, ia Atano Crichton, mai le whate si ma le tolu whamoa, e whatalo whatua i le nganga whaaloalo, e lawa fionga i le lipule Atanoa, ma lo lava le soifua manuia, ma lo le ono sai, ma lo fo i le tau atai, o le fo o tātou wheloa i lunga o pēr ngalo le epe, ona masani ai, i e fie whatalo whatu, lau fionga i le nganga whaaloalo, ma lo lava le soifua manuia. Ia, o te whiwhi lawa o te toe whatana whantu fo i auna u le neitu lao le fiafi e tonu. Ia e whapena fo i lau fionga to le foa ma le sunga ia Michael le fo i tu lao le fiafi. Wa ane fo i le whaafonga mai le tātou o tino i lunga o le 2PACR i sini au se tālia. Ia ma so se vaenga le ke lope o lomu whaiona e maua mai fo i le nei porkalame. Ia o te whataru whantu e le nei fo i tu la o le fiafi ia whaftai le lofa mananga le leo le tua i le nei fo i tu la i mai fo i ona sauninga o le nei aso sauni fo i tātu o tino i whainga mano longa ia ma sauni i fo i mo le vai aso fo i ngā luenga ia o te reilo ia i le tala i au se tālia i tūlanga o onga ia e le o iai lava se tala i Samonei i tūlanga o onga pa wale o le tulanga le i la o le te la vo le tala o lo fai vo i le fama i le nei o le COVID-19 ia ai le i la vani nisi tulanga o masalo nei ia fa malo atu le nei tula malo foi le o no me tu le tato wotro Ia whapena fo ia i lawa whiunga atanoa le tūnanga na le whui wo umana whamamnama fo ia le whiunga le tausala ia inga noa ia o le ia esin tama e fisito inga le tātou pokalame o na ia nisi e maasani lava lātou o le tātou pokalame le muli lava na wha umar tātou ia tātou po ia lewa tātou a matamea i lawa whiunga ia na mātou whanonga fo ina mamaro le atunu ia e whapena ia nā loia i o whaiva mana ia o a whaina i meo te tupu tātou atu nui tātou whaaso atu len ma batu fwoi se meo lo i ei tonu le asa le coronavirus ia mātou i sini Australia ne ia la funga tu fwoi le whiunga tau sala ia inga noa. Ia o le lei whaaftai i lo whiunga to le fwoi nei fwoi tū la o le fiafi ia ai whaafonga mai o nisi nei o talafou ma whai o tū whaatasia awan fo i le whaafonga mai le tanto tino udunga le tanto programe le nei fiafi. O te ena malo se le matanga luenga o le soifua malo loina se li poti lungo le social media e whaampe wa maasalomia nei Samoa le iai le o se tangata o maasalomia o lo a fia le whaamai o le coronavirus. I se whaamtalanga mai le so upal matanga luenga i le o uliana na fi le fionga tanga loa Thompson na ia ta ua i se ia whaamatanga pepelo ma wanga i nere matalo ngā ruenga tau sa ili po whiana a mata whaatupu ai le whaamatanga se sa unotanga loa o le leanga tele o nei li poti o tau le ngai nai se tasi o ainga o tua i fuaina ma o te lele a whai nai o le lantu sa o tonga ma o le whaia o li poti pepelo whaapea e te lele a fianga o tangata e tūla i mai ai. I se silava li poti o le coronavirus o le vairuanga o le ponei o le amata whamaluai i New Zealand na tu la fono le o ma na o mia o mai tangata e taunu watu iai mai e tunu e tolu sfutolu o i lalo lisi i na ia wha aunu ua i le sfufa so i le taunu watu i le atunu na pau atunu e le o a fia i le sa le anu sila o atu motu ia o le Pasifika e ma Samoa Fa'alia le parimia o New Zealand, Jacinda Ardern, e maua sana whātu e senga, mai le whaia fwoi sana whātu e senga e whaia le saha ona o lo o tau ma whailo na malo, e matua i tau fio fia le solo o le COVID-19, le o to ono, o to varu nei tangata New Zealand ua mawai. O le afi fwoi na rafina amata whamalo sia i Samoa, lana tapu, e mana o miai tangata malanga uma mai whafo e au fiai ma Amerika ma Australia e te tau na whaunu ua mo le se fulfa aso a o le malanga mai Samoa.
ua fautua ina fo'i tagata malaga uma mai Samoa e aofia ai Ausitalia ma Amerika a o taunu mai e leai se pepa ua kilia mai oe te malanga mai ma lenei whaamai o lono winga e to e whaafo'i oe i lea tunu na e sawai. Ua mori mawina nei e leo pa ua mori ina nei e li e leo le li o whaau mango i lona taunga whai le e whai e se awala whaala tuai le taunga whai e tongi tupe se li leo ai whaau au pēa ona ta pue ana anta o le whaana velave le ana tūlai mai le fifi le stona i na te nei le ana maari li wain tangata stolua ma whata mai ai se pampenisini ina o susunu e se tasi o ila ua le ua maliu o le li o whaau mango na ta ua e whainga renga o se poeata mo le company whai telefou i upena te whailangi e ta ua o le loa bei. O ata sa po ina i lea li o le ata o se tāne na fia i le whaaravelave ua maliu ma sa ta tia i tua o le piki apo leo lea sa momolia i le wharmai. O le foina whaasori tū la fono o se tupe rua se furu tāra i se li leo lea na te ena i lea li leo sa maua uma i le mea poeata le li le nei malana telefoni whea vai lea sa ia tuinga i lunga lo pena te whailangi. E le ngata ua molia whaau e leo au lo sue ina foi o ia e le so sa iete lau tustana Samoa ma o si ripoti pe o na saunoa perestene o le asosio tustana Rudy Bartley o le ave i le fono le ngaruanga whatustana ma sa whaiai se whaiunga pe ua soli e lea rii o whaau ia tūla fono o lo di o le wai le ngaruanga whatustana Samoa. Sauno foi Rudy e o ngonga tele matu ia le mea na tupu mai ta wale ai le ngaruanga whatustana Samoa ai meise e leo se teimi mua le nei wa ia i mai ai se tūlanga whape nei i le company a le loa pei. O le loa pei o se pisi nisi e li potia telefou ma e li potia lava i le teimi o lo tuwai i se mea. O le loa pei o na ina se runga li o lo whaamutu i o kilani. Ua whaamaunia e leo le sola ese lea mai Samoa nei o le li o junior vai lea sa whaatunuina le whaamsinonga i muninuu o le avatu umane o na pepa malanga e tau fia le whaamsinonga a o tiari ai lo na toe tūlai le mataupu le o lo mori ai i lo na fianga i se mataupu na maliwa i se isi o lea li o sola ese atu mo atunu o mamao o junior vai ma o mai le fioanga o vaitele ma sa whaatonuina o ia i le tausanga i lua fesfulu malafitu e avatu ona pepa malanga ma sa whaapea ona whai. Pei tai o le o sola e se atu ma le tunu a o lo umia le whaamsinonga i o na pepa malanga. O le whaamaoni ai o le tuua e li i o le tunu na whaatonuina i loa e le fionga i a le atau o le sa Darrell Clark o le whaamsinonga maulunga le toe sa i le uma mai lava o ala uma whaasoli tūla fono ua mawhai ai o na tuua e lea li i le tunu a o tau fie le malo o na pepa malanga. Ma o lo fie lo fo'i e le whaamasino pe na toe whaamatu atu e le ofiso fe malanga inga se isi pe mita malanga e se atuaila li i malene e tunu ai le ngata fo'i lea o sona tosi folau fou ai po fe fo'i le tunu ua malanga atu iai sa fisilingia le pulisilo le matanga wenga le pale mia ma le kapineta anga fili shem leo i lea mataupu ai na i e saunoa mai o le ato e fisota i mai i se teimi o i luma. O le solusu fitu o le masana nei o le au mai ai se whai unga le whaamsinonga i le mataupu le ana ave ai le company faufale le Eldon Construction se ri lo ia o lo tau fia i le teimi nei le whaatinoino la o nanga whaalo ia pa u tau whaunga lupe muritano i lo na whaia leo se whaamtalanga i le moni e ta uai o loo ia te ia se whaatununga mai se li whaamasino le whaamasinonga Samoa e le mawhai ai e le Eldon Construction la tau mea whainga luenga pe a ese la tau mea whainga luenga sa whaatino ese ngā luenga sa la tau whaatino mo pau. Au whaatunuina le ngā luenga sa whaafusei on tau fie pau le ngā luenga ma whaatonu lau whainga luenga le Eldon e o ese ai awana i la tau avea la tau mea whainga luenga.
o ia mea whainga ruenga ale Auckland Construction sa toi wha whainga ruenga e pau se isi ka muta e wha umai lana ngā ruenga ai wha o ngā umai mea whainga ruenga ale a company wha alia e pau i wha amsinonga na ia wha maroroina le whainga ruenga ona ua umi tele o na ngā ruru e whaina ngā ruenga whai mo moi na ngā ruenga ma ua sili atu le tupe sa fuofuoina e alu ai leo tino mai lava ngā ruenga sa fina wina le loia le malo le moni o le whaamtalanga pau o iai le whaatununga le whaamsino e tau fie le ngā ruenga pitai na mau e le loia le tutangi e le iai se whaatununga a le whaamasino whato a whai mai ei pau o lea e sauni e awe sana tau sanga e au mai ei le whaatununga lea a le whaamasinonga o le modianga o le li iloia e le o whaongaina le teminei a pau mulitaro i le tau mawhai e ale ni me tō tino e se isi tangata i se awana e le moni mawha maoni o le ahala wina le unga o le amata upu i se taimi o le masina nei. O le tātou tāna whai ua wha maoni a mai e Loa Grayson o se alo e whaasino i kamali pese Dr. Ua Samoa Jerome Gray e le o toe mau whalawi loa mai lona toe fatuina o le pese a lona tama o le e leni. O le pese o le eleni o lo a fie se fatunga o lua se fu pese o lo iai ma o ia pese uma sa usuina lea e lona tama ia Jerome Gray. Sa noa i Grayson o le mali o lona tina ia mati o le tusanga na tea ma ua whaalua foi o na fia lona tama ia Jerome i le stroke o tonu ai loa ia te ia o le ato e whaia le nei fatunga e ngata o na avea ma awala e whaafia i pēr lona tama e mana tuai foi lona tina. O le whaatunga o pese rua se fulu e Jerome Gray o lo tu whaatasia le e Grayson o lona uso ia taumata Sean e si moto masoli whaatele. Ta ua foi Grayson o le ato e whaafowina uma pese lona tama ia Jerome o whaia ia whaamanatu mai pēr le sao lona tama i le musika Samoa a meisera o le pese o le eleni ma le We Are Samoa. Ma o nisi na o na italo mo whainu tu whaatasia aua fo i le whaafonga mai a le tātou o tino i le nei tu la o le fiafi ia manuia whaasaunga a le tātou o tino i le nei fo i pō whaasoifuia. Mo le atu whaaftaitele la wafionga le ali ipule le tātou ko whaamoi whaatesi ma le tolu la wafionga ata no Crichton ia mo le tapina ina whaafini to anga o tātou talafou mai Samoa walongo whaatutuila fo il whaafonga atu Samoa o molo alala mpapa au i Australia nei ia meise le mai mo mai lungo o tātou wana ata i le tapina ina o tātou tala meise tātou atu no whaapelepele ia whaamanuia tele le atua i la wafionga le li ipule ma wapea le tumai ia awafo i le tautua ina o se tātou malo i Samoa e pei ona e ngalue ai le ai tu o le tātou ngaluenga ia anisi nei ona i talafou me o tupu i Australia nei ia wafo i whaafonga mai o se tātou atu no whaapelepele i Samoa. Se mai alau whaafonga Samoa ni sine o tātou talafou mai sini au se talia. Talu mai ai lava le mali liwai o sitina mai kuingiselani masiana whanau e to atolu. Leana sunuina le lātou tamai te tono le lātou taavale mamaliwa tuai maia. Walipotia mai ai le stete o sinis. Le fasfunu ma le iwa pasene o le whaatetele ina o so whainga. Sa wanga i tono le lua tausanga. Ai o loo whapea lava o na si itia le mawalunga o le whainu mera o le sa waina o naitina. Ma whanau e pei o na lipotia mai le nei stete. O so whainga o feusua inga whaamalosi o whaamawina le mawalunga i le lima te si ma le lua pasene i le tausanga. Ai o so whainga matanga. Ma isi soli ngā tu la fono tau feusua inga. Wasi itia i le whate si ma le fitu pasene i le tausanga. O nei lava sa wanga matanga o loo tu la imai te tono a inga. O loo a fia i lava so i fua o alo mana i whana witi. E meise o naitina. E lua te si ma le whapiliona tāla le ua whaanganga le malofi te ralo au se talia. A wale fuafua ino ni maotanga se ngase se lau whapitoa. Mo le tongo fitia o vai alusi o le corona. Whapea fo i mawaenga fo o le Medicare. Ina ietu ina ato fautuanga malapata inga o le whaamai. Mo i lato ua afiai. Sa unoa le afionga i le ali ipale mio Australia Scott Morrison. O le fuafuanga ua nga iai.
o le sauniuni o Ausitalia e te atu i le nei siama e pei fo i o nisi o atu nu o le lalolangi o lo o afia o le fausia i nai o nei fale mai fa pitoa clinic e pei o na ta ua o le a wha mai nai le popole nai fale mai la iti ai meise mo ta ngase te tele ai tau lava o ngase o matua o onga lo na tinga ina ua whaingata o na tonga fitia i tua o le a ave i le wha mua i te tono fale mai te tele o le nei fo i fuafuanga le malo ua wha ilo mai o le a wha i titia mai ai le pepesi atu o le siama i le iai le o ni no fuanga wha penei e mawhai o na avea mawhale mai e tonga fitia ai e o atu i le fitus furu ma le 5 ngase i le aso ma le tatou tala wha ai u ua o atu le au whai o tangata Ausitalia ua wha maonia ua maua le wha mai i le 2 ma le 3 e pei ona wha maonia mai le minister so i fua malolo ino le malo fiturane o Ausitalia mai le ato o 2 ma le 3 o le afa o tangata New South Wales ua o atu le au whai o tangata Queensland ua la vea i le whamai le coronavirus i le 1 ma le tasi. New South Wales ua se lau 3 ma le wha. Victoria 5 ma le fitu. Ausitalia i saute e toa 2. Ausitalia i sisifo e toa 0 ma Tasmania e toa 1. Telefona, mwhai ona wha mapopoina wala u whaafonga mai Samoa. Saunia matapena ina aio ainu ilinga noa li tia savainaya. Ata noa? Ya. Ya, po mo moi tātou telefon. Kula le fia Chicago News, malo lava. Ya, malo lava o lewa ma ia tu fo ia lewa nga tele tātou pokalame au le tūlanga e fiafsini manua lo maua le teimita te whaasoa ai e te le i tua fo i le ia le mota whasara lau Samoa. O le tūlanga le nei o le ana mea wa tupu nei wa vevesi wa taunu atu le virus po wa whai fo e sesi e malo pipo se tala. Taluai ua mutsia mai le tātou so ta inga ma le fionga ia te noa ina ua toe whamenute o na tāle o le itu lai fitu ia pesele o le pesele a tai nātu ia ua fo i le whaafonga mai ia ma toba atua i fo ia tātou telefo ia pe ono tō whaafonga iai tālai mea tupu sa tātou atunu ia esa o la ale i tai na le pesele o fionga te pau whaasina ia esa o lava lau whamtalanga sa whai masalo fo i o se whamtalanga ua wha tupu fo i sesi ia le o atu whape ua mawaini si i Samoa. Ia atatonu lava ia talsia i le lofa o le alii ia sao o i le o atu nei wha ma i Samoa tole foa. Lea te aru awa atua wa le ese me wa moto telefon o le mele fa ila tala lo fionga tausala o le mena na mana wa ia le ripuli e fa mole mai e toi lima pala to no telefon o te le lo la pe toi lima pa pe toi lima sene la to no le le la no fo no mo fa e fe tau ia le fesilia tu no ai umalo pa ya lima longo vinga wo umale ba telefon ya te lo se temi ya tamo fai atu ya langa mena lena tau sanga mai ya pe fai fa mo ya te lima pa lo telefon ile al mesili lo wa mai le news ya matania news on me tau lia e tau no o mai batu matato news ya mo fo na fama ma venga foi moe foi fia i lato mafau e mafau ina melo tupu sio tato no se sile fia la fionga tapa fasina o yo tulanga la mana tato sa mo nei e lana papa au nei ya tunu ifa fo fia la vai fa longolongo me o tupu sio tato watu no fa pele i sa mo ya me foi le a tele foi fa matalanga ai pe tau fai dio mai ya tato ya tau te no fo atu ya tunu ifa ia ai ngalo ia lato ia o le tātou te tapua ia tulava mo si o tātou atunu i Samoa i tūlanga whapena me sili la lea ua mai fo ia tātou talafou pe ona tau whaile whionga i le li pule ai wale ise senga o le telefonia a le whionga i le li pule ia o le kofa mo i whate si male tolu ia male taifau a pātele o taifau fo ira pātele telefona paket palangi le spake Samoa
ia ua ia tamai ala al taifaua a o le al taifaua to ina a ia ia kwa o ai le faatele al taifaua to ina ia o le al faatele al fa ia wa fa longo la kameki ia kamai ia le afoi le kaifaua ko ia ela kulopa kele lua fa popol lua ia kali ia wow fo ia le le la kadia kai pau ia walu esengela pakele au ke felo ia le skai fau ato ina ia wa fo kameki de ngala ia wa fa ngi le fa kele wa kele la va le fa kele ia wo le kai fau ka o le kali I kameki wa pe fo esa la to ina mate atu ya lan taifao ela se nga marker phone le ai la ngantara na tamaitina fai le taifao a patele milionga patele milionga ya nga boa le taifao se yo na uma forona maros ya al mele taifao al mele ma wa telefone e lima pa kele me e ke veisi pa do ma po e lima pa ia te loa le wa pina le wa le to mo status sta inko e kasiala de a video tu lo de ai lengo vinga fa maunia la pa ia wa uma voltato te mi lo fo tuanga e tati e losto ina wala vana taton fo ia pe lo fa le tonu lan telefoni o le fu vai aso le atua sili le uma na moli mai ia tato telefo le fionga le lipule ia atanoa ia le foi vai aso ia to mo foi le lo pe o tu vaso le se fulu pa o telefone toi wa ngalo le ma ngalo le me charge le ma le le to ai le lima pa le te fai toi la ngala la wa yo so mo fu aves ma pa e dua to te le mo tau tala to titi ne fa sala le o maro le tunu o ovalo le fa lo tato pokalam ia le faina ia al pesela le mo le toi lo faanga mo le fionga le lipule ia atano Crichton ia fa pe fo ile pokalam le tato le tio le va fate si mal tolu fa mo sa mo ia fa pe fo il faltua ma le aingali mo le toi la nga fa taitele la fionga atanoa ia mo lango ino tato pokalam mal tato va lua pe ona masania ia sa uma ia pesela wala fa fonga mai sa mo ai me se fo le fionga le lipule
5 minute ua te ai nei le itu lai fitu si fonga matangofia o le kale sia Samoa Uniting Church mai katuna i Queenselani pe ona o tau whaafonga mai ai. Taluai lea ua mafuta mai le tātou kampani malosi le TTCR le whetalainga le fonga mua le vai maunga tō whaamoritalo talainga i atuna i matia ia po le tō whaafo i a foto Samoa al whetalainga fo i a vaelua talainga le avamua lau tō whaafiu ia le au tamutau fo il pulenga telefoni al TTCR wa al whaalau loa ino al kampani sini Australia matunu e mamao whaatalo whatu le agaga whaaloalo malo so i fua manuia malo fo il tau wata i neia sopa i o le ali te tonu wa whaifo i si tu neva fo i la fiafi i a Samoa ia au lo mafuta mai pea ia wa fo il whaatau nuina po kalame pe ona a te whaina ia whaatalo whatu le agaga whaaloalo malo so i fua manuia mo talo. Ia, malo so i fua manuia i lau fionga te usala lau sunga e mesele pa i o tātou Pasalau, ve fole ne ava no mātou te whātaro whatuai, le fionga te pāu whasina le tupu, le fionga i ato le foa. Taida. Pa ia lua vase tua, ia nganga fia ma ngā whaafutai, leo maua le ne ava no tātou te whai e ma whaso i lunga le ea. Ia manatu la te whatu ia se unga o sao a vai, nā te poi leo mai o nā tōle niu ni tua o i le ne ato, tau fale to tele o tātou tangata ia e mese le malumalu tāpuai o te lofo to tele o ainga i le nei aso o na ua amata o na lapatai ma lapatinga o le tātou le whamai o le coronavirus o te loto tele whero nisi o ainga o lea sa tāpuai ia whailantou saunginga loto i mota malawa a le ngā fia mele ngā whaafutai o lea lava ia o lo manuia si o tātou tunu ia o lea ele i taunu mai i whanua ia li nei ngase ia a tonu la tele se a faino tātou pataro fatu pa ia o tātou tunu pataro fatu pa ia o le au whainga luenga tofi ele tua ia mese fol pa ia o sa moyo tulang fatu pe masani ainga mo la tu tama foi mo la tu ainga tu songa fude ma tu moai tu au malataua ainga li tai ma le vao fo ti fa pe fol tātou mo tu sai ia sua ma roi whanua fo mai tulangi sa ole msa leo mua i tu au malataua ma le lau ni sai loa pape ya li fantoi ya o malava le ai to le fale ulu tau tangata ma to le fale ulu tau i tu o pulava le tamal no tele malo se fo manuia lau fionga to le foa ya me se foi le sunga ya ai o po le fionga to sala yo se tapa au te wala ai sa mali toa malo se fo manuia ne te mo le fiafi ia langi mai lau whatalenga mutalo leo whaafonga lea tunu i lau whaatamali i tusa fo i matulanga masani i tātou poklame taitasi i o talitonu ia o pa ia mau sā mau whaingatā pe i ona whatalai pe i ona saunoa tuai le sunga ia anu ia te talitonu ia le te teilanu i sio mātou whamatalanga a nei tula ia lewa mō tātou whila inga o le nganga maulunga ma le nganga whaftai pe na whai atu fo i tele o teimi ia whalongongo fo i tātou au whafonga i lo siufonga ia le nganga nai whaaria mai le alofa ma le nganga leo le tui ai tātou i vai aso taitasi ia o le tūlanga leo e nei tātou i le tele o mau leftua au mātu ia niusa le ale a fionga ia atanua ia ai motu lo telefoni wa uma pa le maa le ato ina ia le ala wa mate tadie nei wa fia fa ia tu fesiri ia awa tu ua le to ina ia le telefoni wa uma le maa le telefoni ia tonu le te do le la a sefe mai e lau talenga le fonga mua le vai maunga le ase tala o ia le melen sa ni nisfa pe o tala fia ve ai se wa fa le tangata wo o tu le vari sa mo e sa olia. Ia, wane saunoanga to le fua ma ai u ia pe o le tulanga le na o le ua o le foringa mai o le telefoni na o le ma tau ma whalongoina i o tātou tunu ia pe o le ua o tau no mai pau le vaenga le iai o le ai e whautua le ofisa soi po mai loloina e le i maua le coronavirus nei ai o le ai ele masalo whalongolongo fo inisio la to fo yo le na mo le va no ai il so fo malo loi io le ele va fo le isolate tai lo no winga ina ia sai lia ma tonga fitia ina ia lo ai po wa fie pa mai wa ma to fo yo le ngas ngas nei pe ya o va nga le wo ni mala va le
e te tau wao na siaki le lei tangata o masalomia ia e fua ia iasu ia whato a maua leo le klia po le luinga le tala vo le wa mauti noa e leo a fia ai olo ia le masalo le vaenga le nga io se sivoi leo o le atunu ia pe o le wa po ni sina malanga mai fafo le e tangata le o so ko malaloina o le pau wa le vaenga le ia nei ia o le ai le ia le alta pena to le forma e lu ia le ranga fo e sala ina tapena pena wa pe o le mele ia ia e tau tala fo i mal falo alo va ne fo ia le tulanga ia vele sela ma fo i ma fa ma natu mo tato wa mele sa ile sela na pe fo le sa fia ia to yo fo le listemi ia wa o to mo atu tala fa pe wole ai ia ai te wa to mo tala wa fia ia pia o tuai en sa o le o tala vo ia wa o tangi fu viva o le va o sa va ali le fa mai e mo fica to to pe i fo ia le po le se no fa fo ga le tu ia le wa ve pa no pe na ma pa la lo le e ma te le la fai o te lo fo la tu langa le na le o ye pina sa no lo que to le fo ia na ia le misalo le vanga le na ia i se tasi fo le o le tau masalomia pe ia tu langa le o ia i te mi nei e te tau wana ta pena e le mato wa ko i le tau vanga sa tu fai ngo mati e fai na u o le vanga le pa o listing le sa le mato te e na fai tu te malanga tu ai ia le po la wa mawa le ta ai o tai male minsta ta longa mai la to lo fa tu te wantu wa wa le vai aso den te tu nei le mtanga mai aso o mana mai tu sia mato islands makiripati patuata ia te o inga ia le fona wa o talatu wana nafi na Sweden na mai le tu silela wa fa fala le tawanga da wa mai le finangalo na le fona sul fas wa ta fia iso se va el wa pina o fiti ma stadia ia la o mato fa tuanga fo na le fa ia wa mato malanga tu na o Brisbane le mo wela va no anga ile nau ia to titi lima so ia fa ila e tolu waso tau ona faile ia le siaki na Australia le tu fo me sa mo no ia wa le lima so le ono tau no matu no fo ai Australia ia le tu fo mai ia le la fa tai wa a el to fa ia wa pa yo le tau fia uma vai ngai ai pio tu langa le ia to le fo ia e sala ia tau fo mo le ia le afio tatu Australia ia alai o lo te lo fa le mai nei Australia o le matua le lei ale o mo ile dei wa le lei o sa ai apa pena o le mo lungo service na ina Australia ale ai a fia istanga ia a faila mo ta so samo wa pe o le melen tu pul mi se la tore fo na o le tasi le fa vita un te ngai ma fo ma la wia ai loi ni su te masani e fiu e nei fo mai e fai atu tangata le au tausi mai se fa mo le o le ngase lea e o lo to wa lo lofana e te tau to tasi tangata i te tonu o le tausi mai ai wa ma to peta to sambu e tau lo tangata wa ngase mai se ala ta mai ti to le fo mai e pele ai ia e fai tate ta to pa mala pele o le isolate mo le no winga ave ese tangata ma ai ese le ia a faila le corona le wa coronavirus ia no winga e fiu ngai fo mai mana ile o te o fa malia tangata le ai ia o le popole le ngase ia o le lofa le ta to fa samo ia o ke lo ala ingato le fo ia no winga kalusia o ngi kwa ko yo ole pa mai le influenza le sa a to pio le kulanga nga le ia le mau ta pena o te tau ko yana va ai ia ta to ia pi tu langa ia malanga fa lo to le fo o le mea le nei i tonu nei Australia o le mea le fi na we tele o tangata tonu le malo e fi na wala to pe le ma fa ma le awala a slow down ai le fa mai le
slow down ai ai lo e le mense me ya se me fa pe e ki wai fa ma ia o le tulana ta te fa no ai pe fordinga mai o fa ma e mo ia la sa fa ma ia e le bena a wala fina le e fa ai ti ai ma slow down le fa ma ai lo ia se me ma ai o sa fa pe mai o le fusu fa pe fa ngai de fusu o le fight ia le awala e ki wai fa ma ia le la te fala longo ti ata to pe o mai o telefone le afionga ia ta no pe fordinga mai o le mal le official le malole pa pe o ile tanga to fa ile tala o atu to tonu o samo pe la o le mali ai ai le mo mai e la utalenga multalo o le ang tonu ale e le taulia na tala mana me uma e taulia le fa longo ia mamafa fa ilapta inga ia sa wa a fai o le ame la ti fene fua na mau mea pe a fa pea e le isi me utupu. Ia longo winga. Lala na ti fene longo winga pe fordinga mai e male ati leo na masol salo le tunu. Ia o le tulanga le nei na fa pe na fo il tato misela. Sa fa pe na fo na masol mia ia sa fa pe na fo o meia sa tupu a vol popole. Longo winga la e le tulanga sa fiefsili a toi la fionga ia atanoa. Pe fordinga mai e male ale male li le official tato ia soi fu maloloina e te tau foi na lato ma mai tau ina wale an ma ia fu le polo mo tu tu po lava mau fa matalanga ia le mai mo mai ia wa fai na lo tato no ngobinga o de fa wa ina pe na fitalai multalo ta pe na pe a wale an ma ia fu ia ta pe na me sa tato ia lato te pui fa ma ia mai lo me ia pe na fitalai ai ia finale tu ia le lo fa le tama ia mal fatina ma le fa naulia ai fa mole so ese mai pe ai mo a fieses pe tu langa na fie fasilia tu ai ile afionga ia tano ia no mo mal ma tanoanga de male le pule ia o le wa mo mai la fitalai nga le funga mo vai mo le talio la u fasilia tau afi ia ale tu langa le nei pe yo le me e sa ma tu wa to nunga ile mene ye le temi nei ia e le fa pe la vai e au le fa ngota au le fa ngota au ta wola e le fa pe la vai le o tu fa mai e o tu ar fa mai e ta to le lo po me vo leva na il ta to fa mai ia la fa ta yo e le me le te manatu ita ia ta to atu nu ia ta talo le tua ia vea sa mo ma se tunu ile i o te fa mai fa pe nei ia pe o le fa so atu na le tato wa fa mai le temi ia le tala fia level mato fa longo atu ia e moni level me na fetala ai mutalo e o fo mai ia mato nei e mo ia to tele nisi wa mari liu ine ia mato ai o le ba ai lungo tv e le fa tamala ustaria le fata mala ustadia ia le ana tato va ai te mena safa tato le misela ia na tava ai atu ia le aleanga wa mari liu tangata ia ele ia mase me te faiti oi se si peto pisa o le tali wa mari liu tangata ana le tato ele mari liu tangata ele ai se fa pe la tua io ai o mari liu tangata a fa yo lo department le e te va ai so i fu mararoina ai mari liu tangata i lo temi ia o oi lava pa ua le ulo lau sa le tatau ala ne e a wai pe fa pe se tuna fa pena tu langa le ne eli maliu se si le yo tu fa mai ana o se boni ni me la pata ia wa a mari liu nis ia wole a nga a tolo to man manu ngalbe ba ni sa le sa una nga to le fo all my to wa pokala me la to le vole fa ina nei le fia ia le na e ina isi su yo ma to auto le vole e lo fiso so ku maloloina ia o nisi fo e lo fe ngaru ngalvanga le o tu pio le o la e tau mo fai vole ma to pokala fa auto le vole pio na ma le lo sa una o nei a wala fo ile la pata i wa o timi nei le tau fa ma sa ni ta tu tanga o me fo le tau fa ma dino ma fa ma sia a wor fa ta lo fa ia e le na o le ia no lo tua lima ia po gali si awala e se foi na maria e si filo inga ia mo i lunga o pe toila e pe foi le fa intia voi le nana o pata si o lima mai poi ia e wone se a songi pe se tu lo fa nga le tu mo fa ta lo
ole awala na pia ma leia pia ole awareness na leta wa a mata tau fa masa wa ole memoria e o kako e kua kulole limole ole tangate fatalo ia e mulia e lau fa manga voile le mafua e kele fa ka lo poro e alwa tanga e ke fiwa ka fa makala ko corona la wa fa piso e sele se me yale fa pire fi masa voile ka fa masa ni to da voile e ku so le menga le ka fa masa ni ta tanga ia o alwa fo ma ko lo ko ngi wa ta sanga mai si va nga fa ma ga ya le alwa lo ko ka ko lo ku si skin ya umalore fai ka ku spaia ia nga fa malat ole o man fai ka ku spaia ai fai tilo i foi la ke pana i lo mo lo fo te fai ta lei a pui nga mo coronavirus pe ole nga ta fa manat te ia wa ka ko nga ai ko ka vo le lo le nga lu i va fo e mo e ko e opo fa te asomi pa talo ole lo o wala nga ia e ma foi nga pesi fa mai ia ole kano ai ne tua ia tal se ia awangi a fia wa kala si va ngale na uru le makala ngoto le po ma ia e fu o professor la nga ia skadia e mako tinde ele kala expose ele vago fa mai e tasi en fia na a fia tanga te tasi se furu e o ile afi ia a fia e afi mo tino e vago furu ia kali folos kamale o nga ulu le mako o sisi pa me tala na unga sorry nga sfur wa fe kanga kai i nga logo winga nga pea o la pea o ta se sfuru ke se la ia logo winga o ma ko nga ia no ala ma tu tali kala suo ia ai pea logo mari ai ke logo uma ai o le swali wa mai le politicia ana e longo mai e line tia ma tapunia a koanga sulfaso ia esa ola fa petai wala koilo fia ia na u ile surwa ia ke lo la fa penga sa tu wa pe al tu langa ngai ia ka kongi sa mo ko ti ama futa pa ta si ai ia le mo fa ya langa ti le yang ngi fa ma ia na ke le fa le ko ia ai ka si a ngi o mai al fa tu wanga fo ia me so ni si lo fa no mai ka ko o tātou tunu o lo lana papa au so se tafo la lang fo stadia fa mo bole ai si le fia lo ke fulu pe tai ke siaki le leite le malanga mai so ka ko tunu au ai kasika ya se tangata a pia ya ke loai la fa ina pa wale mai ga bude sa ka su ai ma ko ofisari to le po o vai no news na sai po singi ya nga ko vai ko disi ba o lo ma any volunteers e o se ila fo le ia fia fa ma o nga fai no le test fo ile po le sailinga kau sa ile ia vai fo ia se ko fiki po se vaccine pa poli fa pe fai mai ia Australia e miliona e test ka vo ya papel la calor puro va ya la me ka cosa que a fin fama ya ya ngai ka ko yo inga ta ko kala su ai foi ko re forma mala yo ta usa ya ka ko ai ngo le wa o le ya se me nga ya fa ka ko so lo sa ka wa le o lo nga i lo singe ai mo wal corona mo ska ko ya o ma ga ya para ka fa lo ona mea tonu ana vai o matangata e la umai nei e wha mamai nei ma whai tonga whiti tua malusi ia e mau ai le selenti le e watu e whasoswani nai tato watunu e mese le tato malo le mana o mia se whasoswani vai o mai e tangata u lava vale e watu tono le ofisa whamisinonga he awalo le vea o i mele ia lokai o i le ngufonga fōlea e nei o i ia tanga malala ia a mailo nei vai fa sala ai ia a manuia tua ia ave afa malmalo ia ave afa male ainga ale tulanga ia penta fa soa ia o te loa ia o le tele o me va pene e ha nga lava le fa manatu vai o isi fa matala tu loa ia me le mali e loa le ai le tala le wo tupu fa pe o ia o te le te tai on ma ia na fa matalanga pa fa pe o au te tono le ofisa
te nofo ai e pule tangata po a fai la totala o lata mata fai oi o wan mai mo fola te teimi te le su e na mea o le vava ai le le wa a mo ia se fa mai ia le pe tu fa fango mai a tia o le tato mi sela lava po le mo watu langa ese isa mo ia ono le mea nei o le mali e le fai atu fa matalanga a mai ma fa matalanga ia o na mai na le mission mai le tua ia per tu langa nai te fa so e mali li fo ita to ie pui a wole fiu e fa matale tangata a wole fiu fa matale tangata wa a fa matala e tangata ia ana fa pe na fo na fia fo ma maru le tunu o te tu fa tasi wa te mine e ta tawan tu fa tasi tato atunu ia e le tasi wele lo se si pe fa fena la tu fa ma yo le a fe le ia tu manu fe le o va lele ia ele o latu se fa mai ma batu se tangata e lo pe la batu te tono se va lele ia a fa pe nei la ta afi foi malanga va lele e fa fena o tu so so ani pe a mo ta to fa mai e mana mia lava ia le latu va apo tu na fa pena ia o le fautuanga le tato vaenga ia le mari pe a fa ia tu fai tionga fa mai ono sa wa le ento tala fai pe a te e wa o tupu se me tono te o tato tunu ia o le fa so atuna tato pokalame e so ani e fo ye o lo puipia tato fa mai mal tato malo ia a wale ma ia fo le pola motutua o ani fa matalanga ia latu disputalinga fa alu disputalinga ia e fa mai pele o warte me o to fa mai tai ana ia o le tulanga le na va le fo sa no nga telefon wa te rea tui nga le ofiso so ko maloloina malo fo le alu e wa o te ale la tu le fo a matan tau pai o fa longa la o te le la tu fo tang ia o no sa uni a pe na mali e la sa longa te fo ia le ai a to no ai lo mauti no po wa a pieces a te le taua e le al ta pena mo ine le na o pa tuanga le ai e pio le fo la tu lo le fa la wilo ta si pia na tau pa longa le veas le la tele na longo puia li el mamal le tunu o tau ma fainga ai awala ia e pe o mai fa mai pele o mai ai ia e lo e tanto la wala ina ia awane a tilina na pepesi tu fama ia e isi o tanto tanga langa o tanto o le tunu o to anga tanga ma futa e ma futa o tanto tanga e ling tanga to foile e ngofo mai kinga o disfale o ia kalo ku I lisi piko ia I kamai ele ma fainga fa pena ia fa ko polia e ala lo fa ma tu ala nga tato ia ngase fa ta spina ku lai mai ia e tato fa pena fai kalo tau se ele ri awonge o bai ngai ngase faita ia an nei mato lotu nei sa faina le fai palangi patel palangi ia le mele na tupu matolia fole kali si ka koli ko umolona usu ni mele tamai mamoi Lamb of God umolona usu le vanga na ia ona ai usu ala vanga nga le pato le misa e fa pe mai le patele ia por ki a kongo foi ia e pas le pis ia fatalo fa tu lo uso ta oi matolia la o tele lo le foi bo on ko ton le kale sia pui ngon mene le varis ia la te no fo la piano de no fo ma so salo o fiu fata tari por te me pas ele pis vingale ia fatalo fa malon fatalo fo wa ia tu le wa to le ale la minuto fatalo fa ia kangolo le kal pesere te mai mamoi o fiu e fatali la sala le tu atu e fiu fatali fa no ku wa lau mai tangata ia lau mai ele o tanga la piango o li liwa ku o le kirkira ku pakile o le kirkira mo pakile ke alo wa lau tangata ia le Lamb of God ia no fa pe so kale lo pole me wo so valengi kan kare pa o la kapiang e ke wo la sangue ia make ia lo nga umala var menga e ka kau fa pe mai pa kele e finga le fa kal pasia ku dol pis lo so tangat ia ling ke di manga olo la ko e pasingi pis ka sa lo mal piang ia le tulangan na eu ai tonu falsa o lo la hunga mai foi nai fai au la pata me alfa ma ia me se foi ta to foi sa mo la pata me alfa ma nei mo ia le yo tu fa mai ia apela la uro ta to nu le yo tu fa ma ia le fa ma ai ta to pedu e de fa ma ai peta to pedu tu sa pe ora mai le tu fa ma ai peta to pedu o warte me o ta to fa ma e si me ti fa so ila ta po kalame mutal
Whakatai ia o te lea vaenga le nā ia o le awa o matawina fo i talawhatai a pe o leo wa tūlanga le rei tātou a wala awa a matanto i fo ia le te leo a wala ia alo tō mau pere pisi. Ia o le tūlanga fo le nā ro whaititia ia malanga valele ma ia ma tūlanga vevesi le ia pe o le awa kututu nai muni au ia e ni a wala fo i lea e tau whai a i nai whaititia ile nei whamai. O nisi o vaenga ia pe o mea sa tupu talawhatai ia o le vai aso te atu neina tu malo ai le whalitua le ia o le sa ven whaipule le i o le i vai singano ia po le tuasau ia le fionga i aloni ia vaai tu whalitua ia mutalo le anga walo ia o le sa tumutumu ai foina i tunu ia me se foina i on ai ia le tūna i tunei ia ma tō fo i o tunga ava aire sa tu lei mai no ia o vai sala ma wala ma sau ia ai fo teimi i le suafa mafsoria ele sa mai sui vo fale a lupo ia o tasile na o vaenga ia ai me se fo le fionga foi fale ia tama se wa te tasi tamamu tua le la famopia ia le fo na lango mau vai aso wa tōna ia ole aso ana ia se tasi fo sunga ia to mio wufo te tasio afso swani la matua ia o le nasa pai ko yum toi saugiga ia peo nai tamalia ia wailonga foi tala patai nei ia pia ia o le sa tum ai ia le tunu ila so nati au nati sa lu ia le au malusia vai ala ile i te ta le sa o ia le au malusia lu so anga po le au maliai ia le ungol nata longa man malo ia vai ala o se ia ni te ta suma fitu ile fitu awa manyangi ia ole raune look so anga tasine awa ole awa le vana telefono ni sao tato la kapi ai pio tu lai mai ama tanga le na se i mai manyangi mai amota ia il kata ia le auto fo ia tu ia yala ia pio tala na mo lo tu ia alvi inga me fa style tu ole ai man visi o tato tu no ma ro la ia au la valea manyangi aso ia aso ia au data to manyangi ia o se au maro si tele ia tamata alo mai na ele longa na mai lunga ia le wo mai ne vai temi ia pe le fai ma le lupe so anga ia le talonga ia le foto e foi mai foi ile Hanoi ia pol pleki le foto e foi mai tato vai pes ia au ale si me te fi fa so ai multalo ia te lo le la taolo tapo kalam ia fatai la ta se lo tapo kalam lo fatu fo io no tato taimi ia me se vol tele o ru polo kalam ia me se ni fiati o le tato fala u lo ma sani lava lo fanga solo terminei ma tu fo e lo sfuta la ia pesilia tu ia te tau on top up mai na man tu le mamalo tato tu e tau on top up ile telefoni ki te sao te wa alu fo se au mai se numero ia ole numero ti sa ia masani ana matari fitu ia ma numero le na ia pa pena foi por fitu lua ia por fitu lua ia mai se numero pio na numero le na le le manino si utato tu ia ai mixe ia ta penanga ia mo le anga ile i mole ole o temi fai melta tu top up le ia ile fai le vai aso fai il tatu se ila na lima se lautala ia e te manu malo lima se lautala Australia ai mo se lautala credit tato le wa mo tatu results o New Zealand ia o tato Australia ia fa stai no vai tu le numero ia o le fo manu malo ia su yo tato ia o le numero le na top up mai na o le numero ono tasifa lua tolu pa tasi lima ono lima ono tasfa lua tolu pata si lima ono lima a le numero sa mole sa top up mai le numero le nai Australia pitu lua ono o valu tolu pitu lua ono o valu tolu ana le lua sfuta la to le fo lua sfuta la o le top up mai le tangata ia alewa o manu malo ia ole o tala fia le ia le fo la o mau le lima se lauta la to Australia yo suyo tatu no ia malo ta ano malo por pinau o te tuna nga fasta ini so tatu no na awai mal tatu pomos ia fai fo yo o le manuia lau a foi ele mol tatu sei ia o po masania ia o tatu ta longa de tunu ele se tama se la via ai o ya so le
ia ai tau fai mai nei vai aso tau fai mai e o foi ke wa man maro de lima se lau tala ia mananga fa alo Whaftai lava, me si lava ia, le lava maua lava ia le malo, wa e te doa ia, ia maua sino mato malo se tasi i vaiaso mutalo. Ia te talo fortato masini e se kifo se napa se tasi Australia fa malo. Wa te doa, o le tele lava le tapa apa tato, le lakua ia mako i singi, kile loi siskeke. Peia nge singi le lakua le mea, ia whanonga kuloa misi mese mea. Ia ka mawhauwhau ale masingi pele se awala e mo mai ngai o se duan mato skeke ngai ia te lo leo ta se atu lisi vanga la mertu langa o yeita to create fa sa o me ata o le whanonga tu vai aso le o le mele wi e le app data to le titi sa e furi fa mo le mutar se fa sa o mai a pesa o le sa no anga to le fo pe o le tu langa le na ele mato wanga le na le chihu plan o le ya se tu lo o le fa o mo le tu su ma sa ni ta to pe fa to pat o le wanga le na o le ai sign up pai ia o le plan na to lu su waso so se plan na o lo ye timina ai mau ai le vili fua e vili e ta mato o le vili no moto no winga le se moto ele ai fo la se vanga o le ke vili lo listi di sa e milo la ukala ngoa ia wope le ai la o le plan ya e te vili fua i so se kai mili ke le fomi titi sao ia o winga o makala o fa la velave fa makala kala o le lo e po mai le ka mafukanga pe nga lava ka mafukanga o fa puiponga le ngai alu ai o uma ko fa ko mai ska ala ai alu wale lu tele no ele ai se moto longo winga le kasi le nga awala ia wa fai el kako titi sao so ni tu tangata maranga falo e fiela tau el plan le ia o tatu plan e mantu foi a mata tu ai la lole i plan la i fo ilia maka kuso plan tu ia le ia nei ia atu ole o tu langa o le fa solo e motato ia e mai fo awa a maka kwai le lima tala fa solo kwai lunga bo ma ko plan e se ngai ai alvanga e really no moto longo winga pa what is it senga e tau is e la ku fua i mai si teira e la ku fua mai si teira ngai mo fua ai em fin se ke le really ya le ke really ai ya matua mo fua le le ava noa e te skotai fua i lisi ke le fong titi sa e lisi ke fong malanga palo ya ma nei tele no moto i no oso ia te loan manete na me lava e fina le soani e fo i va tatou e le ia fa fitauli na ia e un minuto no ia motu telefoni ia te doa mangi e poka la phone e malam mai fo de maru le tunu nei pa matala ia poka la me nei foto mam na me leonis ia le ta se tu langa wa il tatou Sky TV tai ia o tatou Sky TV ole tulanga le lava pe o vaenga i ole o to te la tunu wa o mana mi tatou Sky TV man to la tatou Sky TV le o to te o tatou tunu fitu tua ia o mana mi lava o le tulanga le wa ia to le fo wa kom fai al mato ti ya besa wa ia ngai vaenga ia tua to so e tau fai na ia mo le fapi no le tele o Sky TV to te lo aina pena le vaenga lo tulanga de lei o risi vaenga na e po ina lo fata se mo Sky TV o tato play ko app o le app le ia ele anga o le app le wa pe pala e te mi ia mato mata mala o fiti ma te mi o tato fiti na fai mato nga luenga le officer ma tu foi la ki fai nga luenga la kis ele ela na uso fo e ma fai nga luenga ia mai le tulu ofiti ia e foi le fai ia nga lo o ke ia fa long ku disi o ka fo kalie ia wa to lai mata mai lisi pi ia wa foi le app la de tato mai mo le la kapi ia mo mai news mo mai me lo lai mo i lunga tato TV to il tasi le tau o le tato play ko app e alu fa tasi ma Sky TV malanga fa lo to le fo ma lo lava ia le votasi e tu lo ile tu langa le o eni si me fo tato GPS po intanga to mo fo i fa le tonu ma mio pa a fo i lunga tato GPS e fa mtala le tu langa multar pa tai ia
o tulanga tato GPS e ele vai ai o te loi mala mai ma malo le tunu la ton fa ngaina GPS le vehicle tracking in New Zealand ma Australia o le vai ngole le awa tato loa o le ski no winga sawa ele me fo le official le o to le fo le o yai ia tala fo ia masanela o avtavale le fo matana ila to camera so ia fa tu tavale bo ia sounds po vai ngole tunu o ia le sao fa tapulaina o mangi ke sao tu kai o le va pela o se fu va fa ta ingo le o se fu ia la ta to ho le ngal wa open road o le wa wa tala o la wa ino so na lo ai le lo o le makwa kia fiola kausa i te ngai no se poni kiola ma kwa ga si e masawa kula e ke ia la le emole ole fo yole ole mo lio ta le ia ma fa ina me kele sa ole ta o la le va le ka ko GPS le te mi ngeto le fo o ye li sa ngai ko pe ka i me fo le pe mo me se leo e pe o se va nga fo le pe o la ka longo me mas fa yo upo le sa langa e ka o le o se fu nga ngo kasi pa longo ko ka va longo wingo fa manatu mai e pia o sao la pa e pila le ka o va nga ia ele ngate se fe so i fu ma le ola le abtava se fe me to tina le ofisa ma lo ai ia al se me fo ma le la vivia ko yo ngai tanga ka ia lai tanga te fe wa i lo le wan kasi le ma ia e ia le kakalo ia na pia no kaka vo ia pasa ele o malo fi ia longo tu li tata para gang faroro le la faso solo ata to GPS i wana mo fo dingo tangata ia fa tau tala i lungo o ta vale ento ma ta vale a final malo ia le la ta o mo vanga muli ta po klame mutalo ia fa la vilo mai ia meo o lo ia ta to ofisa ia e finissime o pa ta faso ia pa manatu mai ai ta te li fa ma vai tai ole tulanga lava ma tu fa manatu o vanga ia le i ta to tin telefoni e malanga mai mo ta tu tangata wai le nei ale tau longo pe ta tu pukala langa e mo to tela e ai si o ta tu ai ngai na le fo malanga mai sa mo fa to amana tua e pe ole me vole fa to amana tua me o mo la malanga ya le wo ilungo le valeli ya ma tua te minga le fa ko amana tua le ya nisio wa ngole ai pe ele matua manatu mafata to le ta o telefoni le te malanga mai moi ava pete manatu fa au ala o telefoni po le headset le te malanga mai moi Australia ia fotua tatala le work no no winga e po fele le fa telefoni na pe tatala la o telefoni ina ia faina o mai la o telefoni na nei on tulo ia mato sim card ia on fa au ala le ai afa le te manu lau handset po le telefoni le ina e foi ana su mai nei le mo matu telefoni tau ia telefoni a mata po lau su fa solo ia te mi le po o fitu viva valu viva fa solo fa pena ia e mo wale va no nga ila fa lolo ai tau no lo ai fa lolo le tu to mo tau na il tato ofisa foto malulu na ia ma wai se va no ai malolo le ina ia pai le sau telefoni ia e patau foi sau sinka ia no fa ngalo de services da so ti sau ia a pape nei te wa va ve mai to wa e tia nga i va ve yo to waina ai malama lo ta ia e ta ofisa tu le savalalo nei le plaza por va nga ma se nei savalalo ia o nai ta ofisa ti sau ia pape fo ia i vai tele ma vai mea ma e se ma tofele ia ma le ofisa totua e mau mai a vaenga ia e o tatou sim card na te sao a o tele i o falau i lolo whanga solo te minei le foi ia te inia e alwa lava whai mātou cash call e pēna ma ni sau noa ia e vili atu fo ia tangata ia tauna sao tata o le mene whai il te sao te minei to le foa ma mestere o tatou tu o le fuaka malona lo e tofu ale asko ia ma ona whaapinga pila ole
nganga le tau longolongo se tatu tunu ia a papet ki malama vili tasi tu tolu pe tau no me Samoa e te le loa le te tau no mai nei ia a le e te loa e te la via i tot mai te ia wa la le lo te sawa nei e mista tau malanga me Australia nan tau no wa nei ia man to foi ava pe o se matai nan tau no wa nei e te alu watu tu le no ia e wako lole ia le usu ho le ale no ho le ia ama to ka kwai ma ku fu ta to ele pe ngofi ia me se auto ta au ia ku pa lo le ku pe ku pa lo le tu ia ai ke ia o mai fo le so longa lua ia we wa e la ngona wa pa u ho ta no pa u lo wa le na se de ai ke ia lo ko la ki se promotion ti sa ia te kala fia nga mo lau malanga ia wa pia e koe fa Sofia ia ia mo nga no wa singa ia sau fia lele o le mangu hoi lele nga mo ia psia ia wa e fia ma pati lima la o le wao yo koe mo so soan ia ta ua nga ko o ia te sa ele fa pito manu ia tas i te malanga mai ke le loa e ke laki ia e kako promotion nga te sao al mako foi pa manato mo muri pa ia o seu tato tu no nga varu sia au le la au top up le luas futa la pe siliato i le telefoni te sao telefoni ia te sao ngai o lau se luas se fulu na e mai ia e fana o mai se lima se lauta la Australia ia o se avangole lelia ko fa fai engis fatau ia e mese tapinanga ia mo coronavirus marangang falo ano tole forma ai no ia faftai lava ia te lewa o foi le te me fai o tapo klam ia to never know te fato fa mai foi ele pa ia maulunga la fa fonga me foi bom pa anga mana ia tato ai nei ia ona ta fa ma vai mo nei po multalo faftai na tu usi o tato klam na nga la vale tasi mo le tu nga faftai ia se tato tunu ia o le ngalo le tua me se fo ia tupu ma tamali me se tu le toa ma tu foi te me se palo polo to finga se tato tunu ali ma tamai tai so su ma malo lo tato tunu lo lalam pa o Australia mo le tu nga fa tai ia ma tu talo le tua ia o pel so fu ma ia na usionga tai la tapa sina la usionga to le fo mo fo se ma lo si le fionga to sala ia tātou talo le tua awane a fia se taso tātou tunu ile lenga se ngase ko virus le liu vai usina ia manu ia tele le pulenga Mason company le titi sao vai se vol pa io se tātou tunu ia fatasi le tua e lo tātou fafo mo fale e opo fa salamo ia tātou to ska pa ilo e tingo mo malanga falo tele manu ia tele ia tute ole nei ia so malanga falo to le forma ai ia le nganga lava le tasi multalo te talitonu ia e le lava upu e whamatala atu e le nganga fia ma le nganga whaftai o le au whafunga foi a me se foi o tātou news mai Samoa ia o tele o teimi mātou te whatalitali atu e whatalitali atu nei news fou lava a me se lava ia le whamatala ina lea o le sao atoa ia o mea e aona sila fia fo i le au whafunga le nganga maulunga lava ia le nganga whaftai ia vi ia le lofa malanga leo le tua lo mo pelo so i fua malo malosi tātou te ngā lua i pia i ale neipo karame ia whaapopo me le fisosoan tele o tātou titi sao a wā fo i le wha le ia o tātou po karame i le whaafonga laulangi atoa e mo le atu le nganga whaftai ia whamanuia le tua multalo whamanuia i tāleni i te le fo ia tu langa fa le no mal fa le atu no lo enga lo ai ya me se fortato company tono e kalesia mainga ya o le atu lava fa manuia e tele o nanga tal tono e le sa lava lu sesi e wat sa lava lo ftelenga multalo o pa ia mo sa la le wo tele ne fa to wina i fo se upu a tato po kalame ya o sam finga tai tu mouse yo mai fa va na ne tu la ya tato fa tato to e fu leva ya so pa o to le lo fa malanga le o le tua ya soy poia solo fo soy foia le wa tu la mai tato temi le wa to e se fu mal 2 minute o natale le tu la e valu le sa tato tata no multalo ya le ngang fia tato fa tai la vai ftelenga multalo le ngata le mai o tato
talafou mai Samoa ai mese lava ia le whamatalaina au li ili o a mese lava tātou whamai. Ia ai mai e fo ia whamonianga titi sao ma mai fo to tele o tātou i te winga i le tātou titi sao. Tātou pese le la latu. Na so le si tātou pokalame pe o na whaasoa tu le temi o tea. Toe 5 minute o Natale o le itu lai malu na to whaafunga mai isi ufunga matangofia le au whaipese Katoriko mai whalise la pe ono to whaafunga mai hai mama sila mai ai fo i lungo le tātou pe ngata whailangi mo le atu ai fo i la lo whaanga i le sunga fo i whaipese le whaltua i a mai la i whapea fo i le fionga i le whaipule le fionga i ia wa fusuanga ken potoa malino falo ia malo lava fo ile ona sa ile ne yaspa i ole atua ton fo ia le ngalo lava fo ile mana yo si ufonga si to o fai pese ia pe ona fa fonga mai ai o ta ina tu tato pokalame mo le atua i fo ile faanga ia mo le nei fo vai aso i fai va voi matiute ia ole fa sa uniuni tu fo i mo le fai nga palo talua fe luas ful maltasi so ani le nganga le tua mai ia anga le at foi ia fatu mawina foi fia foi
sai fo i o le atu o le ngaluenga pe ona ve ai fo i la fionga ma fai pulo le tu ma lo fanga ia fa pe fo i ma fa se la te ton fo i ia ele tau silingia le tele o ngaluenga le lei ngaluenga le sosoani ia fai fo i la fionga le li fai pule ma fa suanga ia tu sai fo i ma tau i no lo watu o siu o i tu ma lo ngata fo i le tu ma lo ia ka le sia fo i pe ona tau ai ia vi ia le atua i lana pule wha soifua. Fua i mali malo si poto male atamai tamau a inga foi. Tautua i na haile ngā luenga pa ia le atua. Pese le mori atua i foi i alo whaanga i le nei tu la o le tata pokalame ia mona i tina amata mama tua malava. Me se lava i la tau o yolo maftia pia i ngase o tino. Ia vea ia musika o le nei pokalame o se vai malu. Moni atu fo i totonga i fa atu fo i se si fa fia i fina ngalo maloto e fa te e se aini si mai o tino pese la lea mo o tau lo fangia pia i le tua le tau fia ngai i pia ma apupusi o tau fanga ia fa pia fo i ma naita mati na uso matua fa matua ngane mai se nai whana witi i holo o maftia pia i ngase o tino ia ma moli atu i fo i mano whaanga la wa fionga le faipule va suanga ken potoma lo feltua ia va la pesele moto
Tasin minute ua te ai nei le i tu lai malu, na tu whaafonga mai i musika mātangofie, si ufonga mātangofie o le au whaipese e whakasa mai e li se fōwi Samoa. Mo le tu fo yelo whaanga mo i lato uma lava o e olo mafuta mai tono whalpui pui, fia lava se o e mafuta mai mai maua mai nei pokalame, ia avea ia fo i whaasalanga whaali malo, ia e to e fōta ina i fo i lo tai au fōu, ma wase si o langa fōu, se o langa lelei fō i mo oe, ia ma futua i fō i whaafitauli o le tino, ia ma whaafitauli o le o langa nei, e o noa whaina i fō i lau sāwalinga, ia wā lava lo oe ia lumana, i pese rā lea mo le toi alo whaanga mo o tou, ia oe o lo mafuta mai tono whalpui pui, ia mai se lau mai mua mai lungo o tātou wala ata i tawhai fio le nei ke lau perpese le mo le toi alo whaanga le pokalame nei mo o tou uma, liliu mai uma le musika lea, ia o le tātou tatala le tō wha, pei ona masani ai tātou pokalame wha malulu fo i le fesuia ina fo i o le tātou pokalame nei taimi, ia e tau fo i mana i vaenga i Samoa, ia ona o le taimi a Samoa e whai lava si mua te isi atu na i lo tātou, ia a le pese lea mo o tau, pei ona fonga i nātu, liu mai, tala le tō wha. Oh
ke tu menu te ua te ai nei le tu lai valu si fonga matango fia le ekalesia e whakasa mai whaisto taipi ono to whaafonga mai ai. Ia malo whaafonga mai, malo fo i le sila. Ia malo fo i le tāpua ia le tātou polkalame waso ai ui tatala le tō whāpe ona masani ai tātou polkalame. Ia lau fionga le tapa au whaasina to le afoa. Malo lava fo i lon sa i le toi tasi le tu la le toi. Ia na mahea fo i leo tātou pokalame ne yaso. Ia o le talwai o leo o fsuia i fo i ana i fsuia inga tātou whaasolonga pokalame. Ia le se mea o iei o liti o tātou e pule i lava tātou pokalame. O le tatana le tō wha e tu sai fo i mani nei fiafi lau fionga tapa au whaasina. Ia o atao o atu nei tūranga tau maliu. Paola o Yesu Keriso. Ia e pei ona tātou lata atu iai mawhata auni atu ai molo na whamanatuina. Lau fionga tapa au whaasina to le afoa. Ia e iai a le fisili leo te fia whaasoa atu ai ma fia malama atili e fo. Ia pole afo i le tala mal tau whala o fionga tusa i male whawhita uli le tula i mai. I mea tau maliu. Lau fionga tapa au whaasina. Pawhai. Pea whaila ai maliu stangata. Ia ona niai leo o le tatou tatou Paolo tu langa whapena. O loo i tele la naftena i pea ma le malama pea ma tu fesili pea le winga o le upu Paolo tu. Po ai le Paolo tu ia po ai foi au tu iai ia nei le wha moi ia por whate ta inga lau whionga tapa au whaasina. Ia whakaika ia uai. Ile ia se puna mai atea. Pera whate ta inga lau whionga tapa au whaasina. A whai nei na o leo ti leo whai mato a inga. Mato a inga la leo ua maliu ia po whate ta inga ia po au leo po au leo wala o le bo mai ele maliu. Ia po whateta ia i tama se whanau alanga lewa ia ua maliu. Ia e lana o au ia langona. Pei o au po le Paolo tu. I la o au ia tau loa iai. O lo u langona i le Paolo tu. O le tangata le patino ia i le maliu. Ia o ia na po le tangata le soifua. Ia o ia na o le Paolo tu o lona ainga ia o le Paolo tu na o le aso ila utau iloa ia 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 ila le mena tupu i le mātou ia taimi foi o ina o mai foi le whawitauli le tono se o mātou ia ai ia te sitfia lau whionga tapa whaasina ia wale aini mātua wale wana madiliuna i mātua ia na o tua ngane mauso ia ma ainga ngalua lewa se wanga na aila ia le tamana i tamaiti ia saso i fua pea ia lona tua a natai ia ai o le malama la iai tusa polo wa uia i loa pe o le polo tu o po wa o le polo tu wa ule e ola o fo e faia le maliu le maliu o le mato ainga wa po wa le wa fo o le e patino le fa moi i nei la ia vai ia tu no tato no foi ia ele ma wa me fo ia wa no falta ngata ia i lona fale ia fatino ngala ia la ngona telefo pe ia ngale tal no le mta pulia wala ngale tele ai lava na fale tono tele ile ngulu ia ma fape na lava na pe faonga a inga ia nei lava upu faale atu no o tatou. Ia matele ia le safa si a inga le fa ia le maliu a maisere tina ia po tama fo i o le fea ngai maliu po le tama le a inga wa maliu po tina le a inga wa maliu. Ia na ta ape lo le a inga faitele lato. Ia ale o tia ia le tinale so i fua nei mana i onalo ia po tamafo i le so i fua mana i onalo i whainga ale ainga poto i lau tau loa to le fo i le wha pupula ina peala o le upu le a Paolo tu wai pe tala mai lau to whaila o whionga te pau whaisina po le a sa onga o le upu le a Paolo tu
po ai le Paulo watu. Pe sao mawhauwhaunga o le Paulo tu o le tangata lea o lea so i fua. Ia o lea la sauni mai lato ainga o mai e mai le sii ia mao mai. Ia o le tato ta upuna mo nei fo i fiafi. Tala mai tofa lau whiunga rata pa awhasina. Ia o lau whesini la na se ta tala mai lau tofa pe tai tutusa le mea nai te whina ngalo iai. Ia mane vai inga vo i leo te nofo mau i le upu lea Paolo tu telefon. Ia le ua whaafonga le au whaafonga le lau whaamanga le winga le Paolo tu. E le ai se vaenga o se lau whaamanga. Ne lava e sao lava e sao tantununga. E o te mana whaafonga i upu le a. Lango winga la whaapea Paolo tu. E wai rua Paolo. Le tu le tamama le tu tina. A whaapea lau maliu le tina. Ia o whea la le Paolo tu. Lango inga kaulisi Paolo ta oto. Wala wale tu e tu lewa ta oto. Lewa ta oto. Ia kaula le Paolo a le liu la sisi tu. Po ai le Paolo le a make money. Ai le Paolo le a ngau. Pe ngau le Paolo lewa ta oto. Pe ngau le Paolo le tu. Le tu. Ia a tu le sisi tu. Pe wan langa lua ia side story. E le te fai mai nei o le Paolo tu. Ia alala ta unga tangata lea wa lala ta unga Paolo lea wa ta oto lea wa ta oto mai nei ai fai a pokalame ia whaftai lava i lo whamanga ai vai ia te au ai tato te follow ai winga upu matau lia oe a whapea o lau fionga e mese foi ia lau wali ia whaida stala whatai time o Samoa a whapea te maliu e te maliu i le nu o le whanau tu lau ia e mawhai lava o na pitu nai ainga pe ave oi tonu ave o tonu finale ia e si i mai le ainga o te māporti nā le ola taula lātou o le finale le mai lātou hape o le Paolo tu ia ona mai leo o lātou ia tu watu ia lātou sosoani ia ai ngāru lua ia le ainga ia le oti fai lava le whalawe uma foi la ia ona toe lalanga na mafua na fai pena ia fai la tainga ia vaila avapela o Paulo tu o tangata le ola ia vapela wa le la fai tainga ia le o maliu lo to lua ia wa ola o Paulo tu wa foi o lote ola o lote tu ia le wata oto le tina le ainga lango vinga la o mea lava le maliu le fai au i le melo te no fai po le ti ai al fala lava o te leo si maliu wa mix up lava le faingal mea ngano wa mix up lava ia tinana i lo la e ola te male ainga ai mai ala ainga tina ma na o no fa pe o le lato tangata ona ma na o le e fai e lato le aso o i la le e tu pol fa lave o le lo po ai Paulo tu o le Paulo ta oto ai o le tangata lea e onga le to lua le o maliu e te tauna mari lia ai ngā lua e whai e le tangata lea peila i te tonu atu nuu le wa watu whamanga i Samoa a whapea e te maliu le ai ngā lau whanau ia e to te lea o tamari e to e whafo ia la tonu e whai e a wala e taulai upu ia matu langa le wha Samoa ta taulai ia no nofo i whafo ta tau ia no nofo i whafo ia a whapea o lai soi fuati nā o maliu tamaa ia o tina e taunga whaian maliu le ainga la le tamalo maliu a le ola tina e kaunga si i mai la kou e kau la kou o le Paulo ku ia ane mele wa tupu nei i teimi nei a tau whai atu whai mai ia langa o le whale ai o le loa poila le nu ia o le mele nai whaingatain whamatala atu lau whionga tau sala le tali o lau whisiri o nai me whaina wha upu i lisi tu o le Paulo tu ia o lisi tu e vina le whanono ai o nai isi ainga e te tauna Paulo tu ia te tau whaina whai la tu le wha moe e lima vai lisi ainga ia o le atu o atu la le vanua na ainga la lima vai o le ainga le lima malosi le mautule le mana o la tu e whai la tu maliu tau winga la o le vaenga la le tau le Paulo tu o la tu la na e o mai na mai lava tu mai la tu sosoan
ino atu lo le atu e malolo mai ai tu pe i le fa mo a uma foi fa mo to mo foi to tala noa o le ase me to toi into tu fa foi la ele le fa sa mo ia pio tu langa na ele me faina va tu sa tali ma oti ona tai pe ia mele tu pu foi tono e karesia a faia ia tato fa sa mo i sa mo e tele lava ia tu dang malu le tunu ili so no so passes a tato mai lo nei fa e karesia wa numi vo le no o le lo po e tana la unga wa a fa te la unga su le karesia a fina mai fo ile i sa mo o mato nei o mato pa ia malu e on mato tau talai de la o malola i paolo tu longa winga ia sa wa so swani o le Paulo tu o le tangata leola ia a fa pera tangata leola ia o ia la na fair madiu ia ai si mai le na inga tu sala ai no forma flu ia tu le al mix up le vade ia pe te le lo po le ato ina fa manga fa mana mai a pe o fa manga na o le Paulo tu tangata leola ia pe lava ona ole ngolta to por kalame I ole tala to fa ia tala to fa o ia malto ina to sai fo I malta to male auto to motunga fa ole tala ole Paulo tu ia to no fo ia ngale motunga afa ia so ani fo ia tato ia so I fo mai nei time ina fa tele la fionga ta pa fascina to sai malau fa malam anga po le tali fo I la ofisili pe ona tu inatu wa lea o te whaanongolongo atu ia o lea lava e white ina I lava mea ia lua lau whionga ta pau whasina tūlanga le iai ia o lo o mawisi ia o le Paul tu ia o le tangata le ua maliu ia o lo na a inga la e si imai ia e taula na o le Paul tu ia o lo o mau fo I nisi fo I o mau ia o le tangata le soifua ia o ia na le e olona o le si mai olona ainga ia po le afio mai fo o ainga o tangata le soifua ia o ia na o le Paulo tu e le fai tau ina le Paulo tu le ai ia ma wale le ia le winga le winga le upu o le Paulo tu mandolia o le Paulo e malu ai ainga o le Paulo e malu ai ainga ia ele mena mai ia fa cristiano lata tilo fai e maliu sesi pa pea o le tama martina ia awa maliu le tina e mali ine Australia po maliu la le tina ala so I fu tama ia e tasna mera po le fale o ai po le fale tina po le fale o tama pa wal me le upula tuli o la so I fu tama nango winga la mali li longo winga tama le afia maliu ai Paulo tu le la mai longo winga le ai ngotina langa le soi futa ma ona tau lo la ia le o le vaenga le la tu ma toto e lo tu ma ni toto o le Paulo na la tu e sia wana fa soa ona o te manatu wa le soi futa ngata le o ia na la faia le fa moi a le ainga la le maliu le la si I melo na ainga tau lo na o Paulo tu ona tu ma lo le la toto e mo moli ma le la to fa alo e tu sa I male ma le fa moi le tu o le tu langa la le femi sai o no mai le ainga le fa pe o la to e on tangata le o mali a le ora si tama au la to e o ninga tangata ia o le mea la tele na fai sambo o le mea e maliu ai o na la vai fai le maliu tango vinga la a fai mari lia ia le ainga le maliu le tangata mari lia o to na le to o mai lava e mai to me alofa pe fia se fudu afel to me alofa e mai I le tama ma le whanau ma le ainga o le tama la tona o le a fia le mari ia pe o le whamangana I sa uana tato nunga ai pe o le whamanga le nei wha pe o le Paulo tu o le Paulo le tu ia e whawhera to o le tu mai la me la whawhera to o le tu mai no manatu le au e whai ngoa le si I le sau o le si I o le Paulo tu Nanga winga la apa pe filu ya isi tu e maliu le tama
Au tina le ainga lea. Ia, tauna mare lia le ainga tama. O le maliu le lato tangata. A le ola tina. Tati ia whape o ia whaia upu. O ia whaia upu. Langa wa tino e tasi. Le wa tasi la ua. Le ungo maliu le afa. Le ungo maliu le afa. Le ungo mafofau. Tau ana ma lia le ainga maliu. Eu si fale lei mai o la tona o le Paolo mai lo le mai la to fisosani au ne vai tem o le ngata mai mai fisosani tu mai le la unga mai fisosani ato mai to pule le mari yo na te na ia le ma mix up ai fo me tu per mali ia fai ele pana ngala ngo fai atu tangata le ola ia la batu ia mali o sho todo to fa fo ia tu na la ma to tapua ia na melang na ta u fai fatas ia pero tu langa na le tu langa foi wa o le wo tu langa le le wo la fam tala tu pela ya cha ia ina maliu lo todua ia fa pena lo le na mai ai nga dua na mai lo nga dua ia o le ai nga lo te tau na foi maliu ele tau na fai ai nga lo to wala maliu ia wa mai nei la ia tonu ai nga dua ia utala no ala to ia matatano e pe fai fatas ia le na fai fatas o le mo kwa manga ia la le le o mai se le na mato ainga mato le fiola ia mai se le na ainga o Jenny le mai tu fatasi ia fai fatasi foi la to tonu ia o plan lava na fai ia na no ia le o mela na tupu mo mana ia wo fia la to o malato o malato ai tu ita longo minga o le ala o le Paolo tu la le wo ia nei mo manuia ai fale to del Paolo tot o ala lenga ia de vol Paolo tu mole fa mo esa sa tau ona manuia ia ele si me ia o manuia o le mai le tu o manuia la ia le baro fatasi vetaria le tu po manuia a via ia per tu dangan malo fa tele la fa so mai tu sai matapo kalame ile tau o le Paolo fa tau ina le upu Paolo tu ia ia fo ila le si tu langa le o te tau lo telefo a fai nei la o tamatua o whataita inga la o matua ia ua maliu nei la ia le tama ia lo tama a lo tina le e soifua pea ia ona o mataulia la o matua ia ia uso le o tala whataita ni le te whataita i lava ia o e la o uso mo tuangane wa faita to o lua ma la to fa na o le ala wa maliu nei lo tama se vai ane fa fonga mai de malo le tunu ia mo maliu nei la stoina ia na te fa longo lole ia o lao o le Paolo ia ka usimi o le Paolo le aingo simi la o le Paolo le aingo o la fai la ia o Paolo o tui o Paolo tui la e ke le Paolo wa sa ia ai fa mu ia ale le aka ke fa akali le Paolo ku o le aso ia la fe ngale te fa fasina tu sa fa le pe o le tala ina o le ta o le po ai sa ai ave ele tu langa le ta o Paolo tu ta le fo ia ape le fa matala tu enko ia te tilo ia ba a tilo ai ile me te tauna ona ia ia o la to tauna Paolo tu ba ngala le fiola a ole ia ta o ia mala u a tatonunga o le Paolo tu le vanga le la mai si mai no vinga la e fu la vala e nei ainga ia le tu langa na mataulia na o Paulo tu te tauna ave le tangata le ola al fa la vela e le si ainga tangata le ola ia ele so na ainga ia ona mai lola ia le o si ainga le ai poto ia le maliu le lato tangata o mai lola to faile le maliu ia o pio Angola na e fintai telele tu dangle te fai tu ata to vola vai i de mesa o le Paulo tu o le tangata le soifua ai a tu ununga fa cristiano
ia o le tangata le a foi le me masanina tava ai tu sa a fai il maliu a le ola tina e le talo ana Paulo tu le si i mai le tama i sa wana va ai wa foi e le sui fua ai ana fa a pe la o maliu tina ia ese full story ese full story tauna ave penta mai i lona ai si et foi le ai ngole tina e taula to le Paulo na le fa tati mai ni maliu wa le fa tali le fa tali mai Paulo to otto le fa tali mai Paulo to otto ilona ainga e tu mai pe io tu langa na ia la tati tia si o timpula pula o a fe e mai ni mato ainga wa foi langa ele ma faina ave o ale tu le tangata le ola ele ma faina le tati o foi ta ite pe ma faina ave le maliu ala no fu tangata le ola me le tonu na le watu pulen maliu ala ola le to lua ta maroa o le ola to lua fini pe ia le mena na e lo fiona tau sa le finga ta ina batu se tali maoti o no swinga ne wa yai no ngovinga na a fai ta mama tina e te o maliu mo mortina maliu mo mortina no ngovinga la o le tamao le a fai ar maliu a le ainga tina le la o mai e si i mai o la tona na le tu mai le toto ia po fea lava e iai o le Paulo tu o po i e tasna meda la o le vahenga lo tu mal toto ia o la tona le Paulo tu e fua ai foi le tamao ainga mal tu langa iai le la o vatu ia o le fata te inga ia tia ia o maliu la ia le tina la ainga o maliu le na ia vai le tau sala ia o aula tau na fai al maliu o le fale tau na fai al maliu e le fa pea o le fale o tina le voti le ai o le fale o tangata le ola le tangata le ola e o ia na le fale le fa pe a oti tangata fa pe le e o mai le ainga fa pe o le fale tangata le o na vato e fode o le oti e vatu o na fa pe o le fale ai o le fale lava le te nofuai o le fale na o le nuu foi na longo winga o le oti ia le tina le ainga o le oti tono mato nu tu sa pole fale nei o le oti pe atu o le winga sao longo winga la e te tauna si i mai la ingo tina si i fale lei mai lo lato si la silenta uai mele na mai lo le atu mai lato faro longa me uma ia te atu vola ia le se me ta poi mai ai tu mai pele aso e fai el tama wa le tate ola ia ananga la le mena tu pia ma to vai langa e cristiano masaiti e lua e tau mai lo losi mo le ka ko dika mo le fakasa ia sawa o le fakasa ia mai le ainga lo to lua ka ko dika mai lo tau fai o mai o mi le ton i si le do fai fatas e lo ngovinga la o mea uma lava safai ia so fai atu ia tato fai fatu tu sol maliu o le maliu e fie te le kalisia pope ia mare dia uma tatou ia fai ni mele mana o le maliu a foi vole so na mana fa leo mai leo fa leo at o le mela na le fet o le mana ia foi na o le fai fatas felang na uma ia al mele tu a uma nela no leo la to fie ai o ki esi maliu e o ki ela le Paulo Toto wa foi o no fetawia ia pau a America marusia no maro losi ngai pau e dua ia na mawa mai le ai o le ke le ko pe ko via le melanga le tu punei maliu tau ma fai o fai fatasia mare ka e o fang ma ngai ya ku pera vango wa foi e ka kaunga ke le se ku pe mau tangata le fai el maliu e fso swang i wal mele nei wa mai nei la o mela le tu pu maliu wa mai nei si alofa wa lu lunga o lunga le dimas fuafe o nos fuafe fit fuafe le si alofa le ale loke ainga ngalua ia malo le ia fa moi e su e ko fama mo fa pelo le kala ka ma a ko ke pole o ma ko kongi ma ka meki le fa leoki o le ai ma se me ko koe le kala nga si ka ma le fa ya o le pole mia ya sa ro ku pe nga ki kilo mo lo a nga do fa me ro ya ko fu wa fe ko ko fu wa fe ma ko le a nga loi le a me fa lo si ka ma pa pe mai a o le pole e a pa fa pe ya ma le o le ngos fu wa fe ya waku lima tama ya tama
Au koe pone mai, o pauangan ma ko mea ro whea ko. Iang kangarera ka maha pia, ia, mai, ma kau ko wharoaro. Ia, korsfuru le vaki o, korsfuru ko le i. A me lewe ke minge, e musu e take le risk. E musu e take le risk e walaku. Io e merta ma, o le mea nana tupu nei. Ia, tu fatasi. Ka iei fangu. Tu upe lava noa. Ia tia waia, o le alfa moe moe ai, le fa moe moe. Ai manuia. Ma tau lia le mai sesi, le oti ono sesi, na mai o tangata le mo. maliu, iyo. Ave pe tupu maliu. Tu sa pe le a te le tupu nati na o le a ovanu se la wafian se le maua. Ave ye tupu wailini tupu la tau, o tupu la lofa. A langa kako, e mai lisi lima. Ai koe ka milo mo lisi lima. Ia, waila iai, o ngela iai, o mai pepese o mai man mea lofa ia a bako vingela kau si ainga ia lai fai mai ia o ko inga ngei esel fa maunge de kalesia ia mea lofa ngei ia sau luas fuafe a le o kuama ingudi piki mama fau ia ko e mau mai luas fuafe yo ai a fa pele mau mai fa pele fi a ro fa ko inga lenga ke mo de kalesia vai de kala pero o le pepelo yo ngei me o me alu fa ele o le ke ngo le hanga ke ngo ka ngange o le mo fika de fa mai nga ke no mali o le si ainga lua se furu me alo fa le karesia ai fo i mai kupe e lua se furu ma ia ke le ongo ma ko fa ka ikasi o vanga ka ikasi ma ke nga ke o sa unga le expense wala ke ki kupe ngala ko le karesia a wa tapor kupe sa o le ai wala ia se nga ko nga mari I fai mai sure oka se manga ion mariu no mako ai kamari ion mariu nanga fenga ka o kupo de ku ai a ku on me sa I me fa pa langi me fa ke siang a la ku lo suafe le ai se ko foi mai po le ala vale wala le ai se ko foi mai so era ko la wala ka mai ka fier ku pera ai a ba ku pe fa me la inga la ko foi mai no ko ke vole ko le fie la ki ku pe ka fi ngal ku pe ya onga manga ia lei onga mai oko se manga ion mariu e se le si ai nga bakwar se de gin bakadia yo ka ko le ai se ku fongo ka nga kadia bakwar I ma se kalari ia le se senga langa le kupunge le la wa ka kana ngo menge I de paulo ku ia na wo kadia ku de paulo ku ia o le fe le mariu ia ri si ai nga le ka o nga la ko nga le la fa ai ngo le paulo ku Toi lua sumal fitu minute o Natale o le itu la hiva. Pise lea, e to vai fo I tato paulo tu, liu mai, famtaina tato tala to fa, ia ona tato fa ma vai fo I le staimi I le itu la hiva. Ave
Toe lua sifunu ma le tasi minute ona tale o le ito laiva si ufonga matangofie o le au faipesa le ekalesia e whakasa mai a Polimauta. Ia malo lava le onsai malo fo i le silasila ma le whaafonga mai i le tatou pokalame i le nei tūla le fiafi lo whiunga tapa au fasina to le afoa ia ua o manatua lava le mea natula i mai Samoa ina ua tātala noa nei le paulo tu ma le paulo totu. Ia o le tūlanga tausanga lente nei e le mauti le atfo tausanga lente nei ia e iaila o le unungali o whiwhi ap ua maliu nei la le fale tua i le nu. Ia sila fia fo ia le kalesia lea e whakasa. Ia e te ua ia ele ngata fo le whakasa ia al te lea fo e kalesia. A maliu se whiwhi au ia i po mātua ngaluenga i se a fioanga. Ia e te ua ia ina i tono na fioanga. Ia o le mea la watula i mai. Ua maliu nei la fale tua i tono le fioanga lea. Ia ua uma fo ilana eli tonga mau o le fale tua tele foe. O vale alofa fo i o le ekalesia i se o latu tina fa le anganga ua motisia le mafta. O na o mai lo le o le ainga o le faltua. Ua si o mai nei le ainga o le faltua. E faile tala noanga ma le ekalesia ma le no. Ato ai fo i maltama le ainga e po le sunga fo le fafenga inga ma na i o nalo. E manao ia si ainga le al faltua. Fai malava ia toi sauninga o le tinari ngaluenga i tono le fio anga lea. Ai pau lava le mea tal sanga mai ai. E fia momoli atu ia le fia teu le tino maliu o le lato o le faltua i lo lato ainga. Fo ia tu le lato ainga. Ia ono nei le tu. Ia o le tama ia po le sunga fo le fafenga inga. Ela i titi. E tatonu fo ia e ono toi faisisi ona ainga. Ia ma aya a lea o le a teu wai ia si ala tau fo ia tangata i nu ese tūlanga whapena. Ia a tonu fo ia e sao ia le ia ni langona fo ia le si ainga lea. Ia ona o langona alofa fo i uso ia fo ia tō whawhine tūlanga whapena. Ia toi whainela se ainga o le sunga whawhenga inga. Ia alaita o toa i ol faltua i wale maana i alama mo lumana. Ia, na e musu mai o le kalesia. Musu mai fo i o male whiwhia. Ua fiu i si ainga e tamu ale ainga e watu lai e watu i tumuane le ainga. Ia o le mea lau atu. Fasasa o mai lava ale a inga o le fale maliu. O le fale maliu. Ave ia le tino maliu o se la tautangata. Ave i tumua. Ia, o le mea la ua whelua i nei la alfaife au fo i lea o le sunga whawhengai. O la ena te fia maua se sosoani mai se fautuanga. Ia ono ua manatu mawhatele le sunga whawhengai ngai le mea na watu ele ainga o le whautua. Ia, o toi maua i fo nei, toi fono fo i lea le kalesia whaatasima le whawhengai. O te maua e nei manatu ua le le. O le awhaia uma, le awhaia ia le mea na o mai ia le aingo le whaltua. Ia, ai e moi fōle ata. Wa atu. Wa le eise mali o ale ainga la. Ia, o ale ainga i tu mua le aso ana ma watua ia le mali. Wa le fia ia le nuu le. Ile tūlanga wa whai le ainga le mai tu mua to le fo. Ia ai ona olta wo to mantua na watal no ina le ai olta po kalame. Ia o te tonu e au ngā. Ia ai le whai wina ta po kalame pe i se me te fisau noa. Ai olta po kalame te tonu e au ngā e mo tātou e tupu ai fo ia whawhita uli o ai fo ile i o iai ai yen taimi o iai. Ia awa i lava tā pena o ia. Ia whai ai o ia le asosio a inga. Ia o nei a mea o mamalu whaale atu nuu nei. Ia tulou lava le whaafonga mai. Ia o tala tau whaase e lava nā mea. Ia e avea ma mea e maua tuai fo ilo tamau a inga matulanga whaapena. Ia o na safa ia le o oe ma le whanau. I pese fo le whanau le taimi. Ia ai
fai lava wa e tapena lava o ia ele tar no se sima se maliu ia a o mai loa so fa pong sa fa pena ia hisi tangata e o mai loa tu taimina mo matua leanga a toalo na mafau wale o to ele leilo na mafau ia ai talo il file mu ile tu ai fo ai mai le mafau le mane mafau poto e te mafau ai ia wale fa foi ina o lea whaingata ia po lea foi whaafita huli ua whea ngai foi mo e re kaulia po ele paulo tu po ele paulo ta oto au lo ua ia nganga ia sao le aso ma ia sao mauli mea uma ia aua foi ni i whaanoa noa pe mafatia foi ia tama po tina lea ua patino tonu ia ele wha moe o le aso lau whiunga tapa o whaasina pe te whisau noa le tua te temine te sau no mai ai mo le a o le te punia tata por kalame. Ia le o le tu lia tu lau tala lea i le mariu lea le te whai mai. O whai mai o le mariu. Ma le mea tonu aia. I tūlanga ia la lea sau noa iai. Tūlanga ia whapio e kalesia. Te le na mariu lo whare tōl whai whiau. Ia por le on ta oto leo le ina o pina le o le whare tōl whai whiau. I tō alo le whai whiau to e whai li sion tōlua. A le ta oto a isi o na tōlu mua. O le tūlanga la. Ia o le whai au poto aia. Whai au poto aia. E a maliulon tōrua. Na avele tanu lono whanua. A whai o le ainga o le tamā whea ai mana o le avele o sion tōrua e tanu ai. Whamoe moe bat fo ia te. I sa moa lea. E tanu whale ia. Ia pe ta oto whale esi tina. O te le tari tonua e ta oto fo i le nu. Nanga ele tutusale alofa o tangata i ele lea. Ma tangata ele sa waritina. Ele te te tutusa. Le wai wa ai e nei vai teimi nei. Le woto e lito whanga uma nei nei whale tua. Toi wha foi o le woto e lito whanga. E wale tusa wa ele sa upuris whai whiau e le whātaua inga le tā oto mai o. Tā oto mai nei whinga ne. Le alau te manatu i o le sa o le ia le ainga lea le no mai vatu. Le o vatu le whalo alo. Ia le watali mai foi le karesia. E maa nao e tali. E alo mai ele nu ia ave la tu tangata. Ia ai o mea sa whai aso ia vai temi o mai pālangi mele lotu. Matolia maliu pālangi. Ia le mento e ave. Ia tanu e loe i. Tangata na maliu ngā venga ta oto ele i wha manatu vai. A o tātou ia i a inga. Ia wha maruru le karesia. Ia averere ia i tanu o le ainga, le ainga tama, po le ainga tina, ia atu nei whanau, po le arwhingaro le tu, atu le tātia, pa mai lai vai whare rei nei la tu, a tino o tino la tu. Ia lau nā manatu, nā e whetau i ali mea o whai re ainga. Ma le fwoi maari le karesia, alo latu sui fau, fia iai. A le tūlanga lai le whaamale ta tunga awha. E pia le tūlanga na e whaasoa tu ai i le tūlanga mo e maari liu la tai tō lua. Ia ono sai. Wai lo whiona tau sala, ia e maliu nono tō lua. Pa longo aku pei anga le pasi maa no mafofau. Ko e le mawhai anga mawhau luma matua. Ia longo winga la oai le tau na tū mali tūlanga na. Oai lana tau. Nā lai te loa e. O ia lai ba aia i ese tangata ami o tono na ainga. E na te whautua ina. E awa nei mena le te le nei whale tua ma nei ta maa liu lau tai tōlua. Le umi lawa ai maa liu fui malato. Le te lea le pressure ia mea. E lati se ta maa ai ma liu tōlua ai tu lai mai. O sili atu le nā tōlua i le tōlua mo i le se iai. E lati fo se ti nā ai tu lai mai foi. E sili atu. O le mea na tauna iai. Wawhi lewa o ina mai le. A mea lewa i nei. Le vana le amaliu le tama. Ia, tasi al tala tātom. A o whea o iel tau singa. Le tau singa la lea pia mena le te whaiti o tua i te leo temi tono e karesia. E leo le temi e nao le lotu. Temi e mawhatia aises. E leo le temi e nao mai le karesia. Whaile mariu. A ua toi whamoe moe toi vatu mea. A ua wha apea. Awana maia. Awana maia. A o tua ha mai. O sori.
ki o fo le ainga pari a mese me ia on mela na ta fia fa longo kwa se e ka le sia kele wa ave se la wa fe se mariu ai de ai ma se me ko fo mai ka fia fa longo kwa melo ke ngi e dai kiki menga ave kusa o le ke alu e stoa o kupe le ka le sia a war ke lo ke mi muri e sili longa ave o kupe ave stoa l'inshu fa pena ke fa mo ke ari roku fa pia e fa mo o le kalesia nga mai a pepese le po nga o ma pepese le po ni ia ma se ke a ya o e dua lova ya so ko lova ya so vo to fa nga o mo la ya dia yo e nga aru le okiria portamale ola portinale e ave ko anga la fora nga kupe ko nga penga kia e maliwi fu ya se la wafe ave malfanga a se la wafe fa ilanga mali malang ok le ai ma se mea e atwa o pisingi sing ha wale fe kako ma kwa nga o pisingi se kako el poco palangi man mangiola ko pisingi palangi a kelang kupe yang kang lo le fa ke kusi ave loko ma foi dar ke mi wa ole mali palangi esa wal fai fe aunga o ia mal palang e mal ke kusher pa al fai fe ya mal ke kusher ka piang o ke me sa ole ka ia isi oki o ka lo palang mai mal ke kus fa pe fa ele me sa ke kus e un malole loku e malo sa le unga ri le ongo ia pos fai poponga foi sa lo kana ngol palang ku aku fai fe palang i ke kus musu le ia le fe palang se ke kus mo le piano playa ya sa foi le mal ke kus el manga ia mai no nga ngale dua ke kus ar melenge sole fa solo mo le ko nga sa e se le va enga wo mai foi me wo le si kangin mariu awa kangin le fa lo ka ya sa le fa so wa caro sia ia po a fesa o ele sistema ngi me o mariu caro sia e sili ronga ave ka ko madi foi fa Samoa wa foi fa Samoa e fianga ko inga ya ko fa marun madi pa wanga la fo ya malo fa tele lo fianga te pa fascina te sai fo imani ta po kalame fo ni tu la le temi ya mole to fo ile fa tai fo ile au fa fonga ya o le to fa na le fianga te pa fascina fa fo ilo tangata ia tu sai foi mal tatom ta opo ia ai a fai ele au nga ia te oele le to fat tala ia to fa foi mai ama o ia manato ia ma o ia pe la bona o fa so te lo temi ia tala noa e ha o lua ia ma tala to fato ina ia mal o matua ia pe sa o pe se nei mea ma te tala tua i to numa se vai ane to fa fonga mai ia ai atonu fo i se au nga yo i fu yo le a o fo ia popo nga ia mai to inga Paulo ia mata poto o ia le lava lo poto lava la sila poto la fatau ia le se mea la sanga tinga ina i fu o ia le lava le talo sefe ia e fafifi ina i fu o ma le mafti ai o le fenga ta nei la lang ia tato uma e le ia se le ia se lo to alofa ia na ala fo ina o le mali o le alofa ia to fa sanga mali u to te oka ia o vala mali alofa ia tato pokalame na mo neia so ia ai lofa tele atu fo i mo to o e fia tato pokalame pese la le fa uma to tato pokalame ile nei tu la le taimi ina ua to e fitu minute ona ta le o le tu la 2 minuto na talo le tu la iva ia mo le to fo ia lo faanga mo la to e fia por kalame o le tala to fa ia ma fa malulu to fo i de tato por kalame ia fa fo wale tala fia ngai la fa fonga mai ia ona paula va to fa o ia la fia ngata pa fa sina ia malo ni tangata e fo ile a langona ia mana ia fo i pe fa leo mai fo i lo to fa se si taimi ala lo to si mai ia ona loa lava fo ilea o lo e sosoani lava ilea alua ia tina ina iluma tato pokalame ia alpese lea mo o taufa o mai fo i tato pokalame tala taufa.
Ai whamalulua tua I fo ile malo le atunu I lau whaafonga mai. Ia tatonu fo ia o le mutaanga fo ile o le tatou pokalame ina ua toiono minute o na tale o le itu la iwa. Fai fo wale tau tamali ia se saunoanga le fionga tapa au fasina malo ne tangata. Ia fale ia le fale o le atua lo fina ngalo e manuia ai. E maa ngalo ai le o onanga nei. Ia manuia fo I nei vai aso I fo fuanga fai. O le fia ngai mot faiva matiute. Fa pia fo ile tapua inga I lawa mamota nai whanau ia o onga. Ia au male atua e manuia ai mea o malava. Tātou toi whailoa I lea vai aso pe apule alofa le atua e mori ailo soifua maso mātou wola. Ai moni nei taimi wha soifua ia sa moa si o atunu pele ma ia ai o ainu u ilinga noa li tia sa vainaya. Ua wavala lea fio mai o le Mesia. Vanga vanga uma o tātou loto. E fio ai Jesu Mesia o le Keriso. O la ngonana mo oelo ufaola. Ua avea o ia e fai matongi ola. Le atua ua mali e pule whaafetai. Loa lopele e to atasi ua foa I mai. Le perofeta o Isaia na malo ia. Ole afana umai ole Mesia. Elona ua le malo le sili sili ese. Le lalo langi aleluia tatou pepese. O la ngonana mo oelo ufaola. Ua avea o ia e fai matongi ola. Le atua ua mali e pule whaafetai. Loa lopele e to atasi ua foa I mai. Le taulanga na osi ai Betelema. Ina ia amea o ia e fai malelenga. Amea ia o lona afi o mai. Eto manatu ai e ua maua I le wha